Tshware modula stulo se re tsinyeditse se re tsinyeditse modula stulo se re le tjena se re tsinyeditse se re senyehetswe hape bile re tsinyeditse modula stulo ke le rute ntho tse pedi fela be ke le lokolla le tsamaya. Let me teach you two things and then I let you leave. Kanto. I'm just like something like pandits. I can't do that. You know, I'm going to feel like a plastic. Kalabraro o tla memo Omunye mama uyeza on Wednesday. ene re bapadisa clip ya mabere sa qete if analte ne tlo ratle this woman o tla kerekeng ka labraro Lo mama uze ecaweni ngolwesithathu. o 61 years She is 61 years. balo ba mo tlamme from e le ngwana until about 61 which has bound her till to date. a qotile o re And then after she said, tate moruti November ke tsamaile hohle Pastor November, I went all over until wa le motho ya reng ha o ka ya November tlo thusa until somebody said to her, if you can go to November, you will be aided. and as for palo tsamaile thusaetse And surely she left here helped. modimo a mo lokolotse ka tsela e hlotseng God liberating her. ka hopola o siemong wa Lesotho And I remember another lady from a Lesotho seng a sebetsa Joburg who is now employed in le Johannesburg. yena o ile a tla le mme wa hae mo She came along with her mother here. ba re o re o sio Lo sisi uti, o na pholotse ebile o na sa hlola batla kereke she was saved to such an extent that she did not want anything to do with charismatic churches. now o re Now she says,
mo dulang teng mosebetsing Apho Joburg apho ahlala khona in Johannesburg batho ba mona ba emsebenzini. tsamaya kereke Abantu balapho bayacawa. the way kereke mo faitseng ka teng The way the church has failed her, ha ba re ba ya kerekeng batho ba ntlo ba re ba tsamaye le yena o ba jwetsa straight hore ha a mo I mean o keepa busy o ipha mosebetsi. when the people of that household want her to go to church, she makes herself busy with something in order for her to not Ha go to qetile le church. yena o bua the same thing o tsamaile hohle. And ukhuluma lento ifanayo with this lady that was 61 years old, saying that she went all over. Nna batswana na so bone motho Andikaboni mntu a saying tlang kerekeng yana ba tswa sa thusana sefapana so mo. that is coming to this church and leave this church without being aided. The only thing e etsalang Into enzekayo nje, ke hore most of the time batho ba tla dintho tsa bona se di senyehile haholo. most of the time people are coming here when their things are really detrimented. Now ha ba se a dintho tsa bona se di senyehile haholo. When their things are being detrimented, Motho ba tla just one prayer fela hore o batla thapelo e le nngwe fela a ba le sure hore dintho tsa tla be di lokile. umuntu ufuna umthandazo omnye nje, and then she will be certain that everything is fixed. But ka bomadimabe But ngelishwa ke, Satan o sentse dintho tsa rona ba samang. Satan has dilapidated our things For massively. us hore expect hore dintho tsa rona di loke nakong e kgutshwanyane. For us to think that our things will be fixed at a short space Ha di of ke time. tsa loka nakong e kgutshwanyane tate bana. If they can be fixed in a short space of You need to time, understand hore ke grace. you're supposed to know that there is a grace behind Mara ka that. bomadimabe Kodwa ke ngelishwa, most ya dintho tsa rona most of our things, it's a process or the change. it's a process for them to be in order. Tse hlokang process e hlokang mamello. A process that needs endurance. Process e hlokang hore o ska ba compare le batho. A process that acquires you to not compare yourself with people. Process e hlokang hore o ske wa iphumana o compare le batho ba bangwe so le under pressure. A process whereby it does not need you to compare yourself with other people, meanwhile you are under pressure. Number 2, And esibili ke, when o checka bophelo ba rona when you dissect our lives, ha o ntse o rapella motho ko ona o tlo realize gore mara motho boloi bona bo yentswe le pele a hlaha. when you pray for somebody, that's when you will pick up that this witchcraft that is there into this particular person, it was done before she was born or he was born. Ho lowe o thole hore ho lowe mmao le ntatao. You find that your marital parents are the ones So, that were bewitched. wena ha o hlaha When you were born o now, hlala situation e seng you are born in a situation o bo tsofale and you become old, o lowe. bewitched. That is why Kungoko. damage eo Satan a e entse maphelong a rona ya tshosa. The damage that Satan did in our lives is massive and it's shocking. And e batla pelo e telele ka tsela maka. And it requires patience. Ke mang yang kutlwa bazana. Ukhona umuntu ondivayo. Now le ba tsamaileng Even people that le ba tlweletseng kereke left the church, le a dutseng pela o ya ntse ka nyahamela a ntse nagana wa itlwaella neng wa ipotswa etse jwang mo shebe. even the one that is next to you that is O le thinking of shebe le leaving the menemene leo church. o le shebe mo tshwaye le menemene leo. Ha ka mona le sira se pela o bila sa o shebe le o sheba o tsebe ke dija o yena. Le eno ya dutseng pela hao wa tseba re ntate modimo mona o teng wa phela. Even the one that is seated next to you knows that the God of this place lives. Now Manje, ntho e ke bonang fela e re sharp into endibonayo is better ka ra kereke in the church. one Satan o re shapa ka o nyahama. Satan wants us to lose interest or give up. Botsa dutseng pela hao Ask somebody that is seated next to you. ntho e ne nyahame e dutseng pela hao eo ntho e ne nyahame o mona o hula ka top gear mo shebe ko re la o dutse o mona ka re dutse MUCCP
tleliniking e ka re line e telele gore batho ba nyagane tate Modimo o tlo letsa mohlolo vandag. Now Manje, ka ra kereke in this church, re bona letso la ntate Modimo we see the hand of God. ho tla o siemo ena ke bua le ena radio this morning Kuza omnyusisi that I spoke with on the radio today, o rometse di-results tsa hae uthumele i-results zakhe. di kae seleke o rometse tseo a neng a testile a ba iphumana le HIV positive still Uthumela ezo that she tested and she got positive, or she was positive. kanye nawe hosia kanye nawe hosia tsa positive di kae di tlhaise tsa positive ke tsa la di bona line tse pedi ke tseo. You see, there are two lines there, meaning that she is positive. Be ke mo rapella And Dr. November prayed for her Ane ke after she took the ha results. ne ke le Joburg When Dr. November was in Joburg, ha ne ke le Joburg no ka beke ya ne ya holiday during the week of the holiday, tsena ke tsa ntsa bobedi tse and these Tseo ones are the a ileng a second. testa e tsa go tla la tsona ke fana se di entse mola bobedi ke tse dintse okay She tested and she was negative, and after some time, after testing, there were two lines again, meaning that she is positive. ke batla tse negative o swaka le botle yang phone tse ka pa batho mo di ntse le etsa tšhelete ka thoko ntse le re ke lona ba fodisang AIDS pholosa di ka fa tere hampe why ba boloke ba di bolokile ba iphanda sfapa le bolese golang guys sileke ono sena tsona okay ke tseno tse di tsa di last And this one are the last results HIV negative where she tested negative for HIV. le di bona Niyazibona. now Manje, batho ba bang ba ngwala Facebook ba re ke leshano many people are writing on Facebook that Dr. November is lying, or This morning. commenting that ba he is ngola lying. ba re ke leshano They are commenting that Dr. November so is a ha liar. ke le khawasheng When I was in the Kawash, ke a nagana why batho bana ba re ke leshano I'm thinking the reason behind why people said that I was lying. kelelo ya ka e re ha se bona ba wrong My mind says now it's not them who utterly said that. batho ba wrong People that are wrong ke baruti ba are bona the pastors, or they are baruti pastors. ba bona baruti ba bona They are pastors. when o ka tla mophuteng wa ka wa kgale mo When you can come wa to tlo my mmotsa gore congregant ga of ke rapele last batho ba time, HIV positive ba fole o tla o bolelela gore kgale re di bona ntho tseo mo mophuthe wa ka wa kgale ke maetse ba ntho oh e bana le tseba le bangata jwang wena ka botsa maphuthe wa ka they will tell you gore mo AIDS ya fola mo when you ask the congregants of Dr. November, they will tell you that HIV can be healed here ka ra ke re ke in this gale ke church. saga di-herbs batho ba kentsweng di-herbs ke sage ka saga ke ntshe herbs ka ra ke re ke e ja tsa teboa a tsebe o tolika I used to sag the herbs sag 8 sagas herbs teboe mohlotse ka English o nana ke tsebe English I used to sag the herbs to 8 out of the kick loto gale ke di etsa dintho tse I used to do these miracles.
le today Even today, ntse re tswela pele re hlola re bona modimo. siyambona uNkulunkulu apha. It's just that most ya batho ba tlang ba le crippled ba kulang haholo ba tla ka Wednesday. It's just that people that are more ill or severe, So, they are ka ra coming ke- here ke on mo. Wednesday. Ka ra ke ka di Sunday On Sundays, ha re bone dintho tse wow we don't see severe because batho conditions ba tla ka Sontaga haholo ka Laboraro. because people are coming on Wednesday Now, that have here severe is the thing e ke conditions. batlang ho bua ka yona. Nansi into endifuna ukukhuluma ngayo. Ke re ka pelong ya ka ke blame batho ba ruti ba batho bana ba sa dumeleng hore AIDS ya fola. I said in my mind that I'm blaming the pastors of these people that are utterly saying that AIDS cannot be Le healed. nkutlwa bazalwane. Are you hearing me Ke saying? blame bona I'm blaming because them net is sebele. because the truth is AIDS ya fola. HIV can be TB made ya well. fola. TB can Sick be e made nngwe well. le e nngwe. Each and every severe Modimo o na le condition, matla a o e fodisa. God has the power to make it well. Now here is the thing bazalwane. Nansi into then, Ntho e shapang batho ke into better bantu hili, especially ka ra kereke. especially in this church. And ntho e ke tlo e buang mona bana beso. What I'm going to say, brethren, It's one of the thing e ka o sabotashang for dintho tse o di batlang ho ntate Modimo. is one of the things that can sabotage you to the things or that Lona ba nang le you seek dintho from tse di God. batlang ho ntate Modimo. You who have things that you want from Ntho e ke God, tlo e buang mona into endizoyithetha e ka o thusa is going to aid you because some of you le sabotashwa ke yona. because some of you are being sabotaged by that thing. Ha ke le Lesotho When I was in Lesotho, ke bontsha batho ba Lesotho I'm showing the residents of Lesotho hore moruti that I the mean- pastor, Moshe Moses, o ile a fuwa responsibility ya setjhaba. was given a responsibility with regards to the land or the nation. It's in the land. O fuwe responsibility ya setjhaba sa ntate Modimo. He was given the responsibility based on the tribe of God. Now, ka nke re jwetsa, ha le dutse mo, When you are seated here, Modimo ha uNkulunkulu sa le responsible for maphelo a lona. is no longer responsible for your lives. And ntho eno jana le ka la itse ono tswaka. If only you can know this thing, Notwak. Ne le tlo nka thawele e tshweu be le mpepa ka yona. You were going to take a white towel and put Dr. November Sefapano. behind your back. Ke bua pela ntate Modimo. Ne le tlo mpepa. You were going Two. to carry Dr. Ne November. le tlo shera ke o mametsa ntse o bua mona. Ha o ntse o bua before ke kena. Ke re wa tswa these people ba ne ba tlo shera ntho e nngwe le e nngwe. Kore o no tlo prioritize nna. You were going to share each and everything and prioritize Dr. November. Mosadi wa Sarapeta. A woman of Sarapet, Ha ke tsebe o bolelletswe ke mang. I don't know who told Hore her hlokomela tlolo yena. that keep watch of Because this tlolo ena e tlo anointing. save bophelo ba hao. Because this anointing is going to save your life. E tlo save bophelo ba hao. It's going to save Number your 2 e life. tlo save le bophelo ba ngwana hao. And it's going to save the life of your child. This lady wa Mxhosa o nwa treatment o na re fi ha ke se ba teng na wa ngwana ba teng mona ha ba yo ha ke tsebe kae o na nwa treatment o na fana ka testimony radio le asthma ya asthma ana le asthma na ne ene ha ba soka ba fihla ke tseba ba fihla late ho na le mmeno ha ne ke le Jobeke a re o hlaba injection ya 56,000 ka selemo maro hlaba tse pedi 112,000 ho nkukile less than 5 minutes o molokolla ntho nyeo spinal insane se motshwere less than 10 minutes ka butunya ka ntlele le banta le ne le kentse 110,000 112,000 asa tsebo ko be koloi ya o notlela ke tse wa e notletse ke nna ke a e notlela koloi ya ka tšhe o kgona bula ntse le hona motlela go golopa ke koloi tsena tsa hona jwale nna nana ke Toyota Corona koloi tse ntho ba tla go ikikare wa enter tshwantse ke ye seno tlola o e bua
College tsa rona o bula o ntse o dutse ka mona bo bula o ntse o dutse hona mo. Lebanta la mme eno ke le. This is a belt of that lady that had the spinal condition. Ya neng a hlaba injection ya 56,000. Who was taking an injection that is worth 56,000 twice a year. Now, if ne le tseba hore ke mang, If only you knew who I am, e mong le e mong each and every o ne a person tlo boloka tlolo e modimo a e beileng hodima ka. was supposed to be protective towards the anointing that God has Ke rested bua pela upon moya o me. halalelang. I'm surely saying this in front of the Holy I Spirit. know some of you le discouragewa ke eng. I know some of you, what is Ba discouraging bang you? le discouragewa ke hore ha ke le rapelletse ke buile blessing hodima bophelo bao o bona eka ha e tlo etsahala. There's a difference Hona le papa between praying for somebody ya kulang ho rapella motho that is sick le ho release a blessing hodima motho ya batlang blessing ya And- batlang to release a blessing upon somebody that is in seek of a blessing. healing. Podiso. E tsamaya ka mohlolo wa hona jwala ke tsebe le bitsa instant miracle. It goes together with an immediate miracle. Ke bone cousin ya ka wa hlotsa o etsalang I saw my cousin is limping. o ile maobane o ile kae ska nka maike a tebo Likulukisa garage. tshitswa o tsebe wena moshebane wa ka o tsebe bula maike okay So jwale ke eme hodima yona ka eng? o ile o no eme hodima eng Le ke eme hodima dromonyane ka. drome e kgutshwanyana ya ba wawa o tsamaya jwang ha ka re mona moholo tje ha re batle le etseng la bana o etsalang now healing Podiso e fapane le ha o bua polelo hodima bophelo ba motho is different than when you confers a blessing upon a life of a human being. ntsa ntho e re ke ntse leoto lae e ntshang ka sepete e ntse Akile ne re sa batle satane. Ha se se November re tsebile tlo di ntsha ntho tsena mona man. Ha se se ngwano. Le ene se tse tsa ba mmata Facebook re patile ntho ane ya competition. Tsa fumane 100,000. this guy ba lo ba mo hlorisa wa utlwa Ho ba sa tsebeng ha se yena a ntse a bua empa ke baloi ba moloileng ba ntse ba bua. di mano wina di competition tse tshosang mara ba lo ba di thipa mara no tjena ana go etsa tšhelete ntho e nngwe le nngwe ha ile ya lokologa tseba e lokolile mpa fela re entse ba ska ba mo bona yena ha ba etse tsone ntho e nngwe le nngwe ha e lokolile tšhelete ka fela le tsa gale tsa re di patile di le tsa lokologa mara fela re di patile fela computer yona tshantse di tswa tsatsi le mara ntle le metsi okay ntle le santa Bring me a sand. o na le santa kae ha o tsebo tshepang a ke ntho tse senang banna ka nako tse le madi a bona etsa ditloto madi a tsa ditlot a bana santa le tse teng haufinyane mo e kae thank you that thank you bemo ke a le ruta jwang I'm teaching you now. le qetile
ntsha mabitso a mo apatue latele gore ba tla mo fumana tšhelete ba tlo e fumana le leng ka phaleng ga qetile ke qetile ka tšhelete tsa go tsela kaofela tsa blue card le tsa provident fund kaofela tšhelete tsa ke lebitso la kenye mo founung ka speed kenye founung ba mo fumana ba ba tla mo fumana Facebook tswang 1 2 3 4 5 kuba nsebe etsa leoto lena tje etsa ntho ne sa kgone ho etsa wa le twista le je ka jwalo lona wa le tshwantse le scrank ma wa tshwantse je ke jwalo peni ka mo ke itare tswa insang ke itare insang ka speed insang ya kulang ke mang hape o tshwere ke o tshwere ke Ke hlooho. ke nako kae Nqadile ka 3 nqadile ke 15 hembe ke ba right. So ka 3 o'clock today ke ha e qala lo hletse ka 7. mfhlana Hletse ka 7. tswang le mo kentse nhlo le mo kentse le mele mai ke hlabana chicken mai ke no wa isukudisa tje le mele le mele ba re ba mele le jola moralla kae hloho ha ntsetsa Tsama. Ka tlhomola. le tlo mola jwa Tlhomola. Aba o mena se kokana. le moromeletse Kokwana e montla. E mo tsamae. E mo hlwe. E mo tose. E mo hlwe. E mo tose African. Ka tlhomola. E ho tanki. Asa tsa sintle. Ai ba mo ke ke gona. O re tanki. ke re thank you O re basho. Tsa sintle. ore O re basho. ore e be ha shwa no tshwantse le mmola ile tsatseng le mo kentse le jola moralla kae What is it? Askabana next. eh Number 2. Bueno, wakatena. Amakenza kokwana. le mo kentse go kwa Ya motosa. Bon. le mo kentse go kwana mo okay modimo a rona re a leboa ka lebitso la Jesu tlo le bontsha sanse bro tsamaya wena monna rara hlobola seeta se o nqele le pheni epe tlo le ruta ska tlo le ruta e mo entse itse lentse ya hana wa le science ga ke tsebe na ntho re ba bangwe ba mo kentse yona nako ke eng a re tsebe ba bitse zane zo ikhupha le nto le yandikhona ujana ikhupeni zayikhupha ni bangapi ngoku sibathathu ni bathathu ngumama wakhe nomakhulu wakhe nosester wakhe ke mme wa hae ke nkgono wa hae ke sister wa hae ba mo loileng ikhupeni izophuma boy izophuma msinya ayiphuma man le nto ifuna uphuma le nto ifuna uphuma aphuma iphumile ayikaphumi thoni ngaphumile papa ikhupha man iruinje
mo kentse kokwana yena wa le mo kentse kokwana ena ke tsele re batla go molaka yona ke tsele batla mmolaka le yena ba mo kentse seqetho mahlo le bakae buang le bakae a le tlo ntsenyetsa nako le bakae le babedi le wena ba o kentse seqetho Tswa ke tlhogo mpetsa Ho etsang? between the eyes o ka re ke go gogile ka teng go mang e ka rurugile ka moo like go botlhoko le no like go re nka dula ke itshwere yang go botlhoko e ka re o ka dula o itshweretse a se yona fela o na le motho e tlhogo ya gae o na le tlhogo e dutseng phatlheng mona and baloi ba mo duditse fatshe e dutse mo kore ka reng ka e hula tjena e dutse mo tlhogo ya gae mo koe Biza matsatsing kana bisho. Mare thotse mare ntse mbetsa matsatsing ka. ntse o betse ke bua kwa no now tsena ke re di bitsa di instant miracle ke nna ntate moruti o etsana mo ba ke tlhogo mona mo ene e affecta le mahlo ene e etsa ha e opa jwale e etsa le mmelo ka bohloko ka nka dula ke dutse fela ke lo ke kgathetsa le wena o opisa mahlo le wena le nna mpetsa hela lo tete okay le kentse ntho e tshwanang tlhonkwa le bakae barao okay le mo kentseng le mo kentseng seboko okay tlhokwa shebanyana o kentswe seboko mo jwale wa yana le dipeisi ka mahlong seqetho mpatlele batho ba se kentseng bakgotsi ba hae ba bakae ba bararo o iwane o motenya yena o motenya eo ke yena ke batla go bua le yena eno a motenya tlhonkwana ba bararo tlhonkwana le teng le bararo le mo kentse mosadi mo kentse seqetho ee a re batle ntho tsa di loka next ga bona ntho tsa di a loka ene o na le lucky ya tšhelete so ke yona ntho tsa e batleng eo ga re batle batho ba mongone bona sefatlhego sa mosadi o sejwa batho ba magoa a itream banna ka ba itse o mosadi ke next time tse ba mpha tšhelete e ngata o mong a tla ntisetsa tšhelete ba itjekisa mpele metsi a tšhesang tlo le uta something batho ba sokodisang go trusta ntate modimo ke ba sa kuleng People that are actually problematic to actually believe in God. batho ba sokodisang go trusta ntate modimo People that are having a problem actually in trusting God ke batho ba sa kuleng are people that are not ill. and tlo jwetsa baneng And I'm going to tell you the reason behind that. when wa bona batho tlo ba rapela ba tshwere ke ditlhogo ba tswile baloi ba bua All these people that are here are having headache problems and Then witches batho are ba sa speaking in kuleng- them. batho ba sa kuleng People that are not ill, ko wena ye it's you this one. wena ha o kule You are not ill. ai wena shuta ntho ena ko wena ye You are the sand. This one Wena represents you. haukule. You are not ill. there's a difference Hona le go papa. rapella motho ya o kulang le o rapella le o bua blessing modimo gago To pray for somebody that is ill and to speak a word of blessing upon mona you.
re expect an instant miracle. Here we are expecting mohlolo o hanghang. And tlo bolela why re expect an instant miracle. And I'm going to tell you the reason behind why we expect the instant. Now, okay, why ha tswalwa ana le lejo hlohong? She was not born with the stone in the head, Ho na le ntho e entsweng. but there was something that was Now, why done. ho ba easy to deal le ntho e yena e entsweng e bo ba ho ba le an instant miracle? Why is it easy to deal with something that is there in the head and then there is an instant Ke hobane miracle? mona- It's because mona this one, re a etsolla. we are undoing that was done. Re kgotsetsa motho bonomaleng. We are bringing back a person to her normality. Ona ha tswalana le lejo ba lo ba re ba mo kentse lejo hlong le utlwile ke re ba The witches are saying they've inserted a Now, stone. ntho e etsahetseng ho yena This thing that was done ke in ntho her e entsweng is something that was performed eo through her. ha o motho ya tlotsitsweng jwalo ka nna ha sa tlo go sokola ho e etsolla. Of which a person that is anointed like Dr. November is not going to struggle to undo what was done. Okay, mmameleng Listen, le mmamele listen to me. ha tlo ka tankiso o na le decoder le dish Utankiso has a decoder along with the dish ka tlung ya hae. inside his Khumalo. house. Ukhumalo. Ha na yona all together. Akanayo tu ke yena. Then tankiso Then o na le Utankiso dish has a dish o na le decoder together with the but decoder. ha e patalla. But he did not pay for it. Now Manj, into DSTV the DSTV now, e batla hore batho bana ba be le DSTV ke yona ka tlung. it Babele wants di- these two people to have DSTV. Ka bobedi ba lona le batla DSTV. Both of you want DSTV. Ke mang yeo e tlo bang process ho yena? Who is going to become for him or her to have that DSTV? Hore a be le DSTV The process to have the DSTV ke yena is this one. because o tlo qalwa fatshe. Because they are going to start from scratch. Yenwa This one, o tlo activate-wa fela. it's only going to be But activated. ha ona installation e tlo etsuwang. But there's no installation that is going to be done. O tlo activate-wa fela. It's just an activation that is going to be Now, there. a miracle Mohlolo. ha o tla ho motho When it comes to somebody normal. that is normal, ha o se mosebetsi o feta motho ya futsanehileng. it's not too much more than the person that is poor. To deal le motho ya futsanehileng, To deal with somebody that is it's poor, a process. it's a process. Now here's the thing ke le thuse qetile. Nansi into and then I'm done. Ntsha lejo la lona le kokwana ya lona. Ntshang. Cuthbert. Now, mona ko etsa ko tlosa lejo. Mama o ya kae? Askis? O tla bona ya kae? Bothata ke? Bothata ke hore ke a kula ntate. O tshwere ke? Ne ntse ke le ha ka ntate le hoseng. The time ke etsang tee ha ke nwa tee ho bona le ntho e nkare ya nhlaba mona. Thola ntse ke bitsa batho ba kulang o ntse sa nkutlwe. Ntse ke sa go utlwe ntate. Okay. E be nhlaba. Ha e nhlaba mona ke phuthulla ntho ha ke bone nix e O nhlabile. botsholla tee. E be ke sholla tee. Nthona e o hlabile hore o no tshwere Ke ne copy. ke copy ya tee. O no nwa. Ke ne ke enwa. E be nhlaba ha nhlaba be ke qhala e be tshwatlela kwana ke phuthulla ntho ke sheba night dress for ho etsa O phuthula eng? ke sheba night dressing for ke eng e nhlaba ke Copy la wela fatshe. e wetse fatshe le tee Ya qhalana tee. ya qhala Ya tshwatleha kopi. ya tshwatlela Okay.
ke botsa ngwana ke re ngwana wa mbotsa gore mama ke eng ke re aa ke utlwa ke hlabuwa ke nna le kgotsa ke eng ntho e ntlhabileng moo a re sheba ga re bone nix pain ke dutse 3 days ka mora 3 days e na nna monday a ke ya mosebetsing ga ke fitlha mosebetsing ga ke ferekana fela a re ke dula fatshe ga ke dula fatshe motho ke sebetsang le ena a mbolela gore wena o dula o se mosebetsi o tla lo lata tjena le tjena be ke ra a se nna fela ke fitlhang lata mare ke tla etsa bojotlhe for gosane ke fitlhe for go ye ka ona ke monate a ba ga a ke go fela ha be ke se monate ke tlo ke tsamaya ke mosebetsi ke tswe ke hae be ke ra ke na ya hae ka one a ke founa for ke ke kuletse ke le tseleng a ba mbolela for ai o ntse o kula le no ha e sa lo kula okay ke go parto tele ntona ke se ka ba disturbed le qotile le a tsamaya khubai 1 2 3 amen ntse le ke ntse mahlo gae ye a re qaleng kae ntse se boko se le kolma ka sefahleho sa le tsela ba kae le bararo le ntse se boko seo le ntse le sitho seo le yona ntse se boko se le se kentse moya le 1 2 3 4 5 6 7 kuba nuna o bone wa tshoka ba babedi ntate moruti ba babedi wa bona ba ba kae hape ke ba bona ba raro ba bararo ntate moruti ba babedi wa ba tseba ntate moruti ke a ba tseba ke eng yang ke batho ba kena sekolo le bona ntate moruti bona kena sekolo le bona ba kena sekolo o no kena sekolo le bona no ke etsa nursing ke re ntate moruti e etsa nursing ke ba o kena sekolo le bona no ntate moruti so wa bona ba bararo o ba bone ba etsang o ntho o ausi ba mo butswela ke bone a motenya motsunyana tjenana a etsa kena a motenya motsu kena mo butswela ka ditlhare a mo butswela o etsa ka ditlhare o batla go senya bophelo ba hae okay hona jwale ntse go rapela ba bone ba etsang batho ba borona no ba ntse ba ntsha ntho tseo ke bone ba ntsha motho maka ke mo rapela ka lebitso la Jesu ke tlo le bontsha something 1 2 3 4 5 6 le molokolosi o lokolwe a go ditshitse le a tsamaya a go tsamaya 1 2 3 o week mo tlwele se ka phamo o week Tedi go na le ntho e heavy mo e dutse ne go tsene dilo tse two e mo le mo tlhogo yaanong go na le nkareng ga e sotswe go na le e heavy yaanong okay le tsela ba kae lona le tsela ba kae le babedi okay nshebeleng hlohong ho na le eng ho yena mo ke eng e dutse mo e shebe ba mo phatsitse le eng gape ba mo phatsitse fela ba mphatsise ntsha ntho e kentswe mo batho ba nang le dintho tse di batlang ho ntate moruti I mean ho ntate modimo ke tlo le bontsha People that have things that they want from God, there is something that I'm going to show you. for now ke batla re bontshe re dealaneng le di-instant miracle For now, I want us to deal with instant miracles. bana ba mo kentseng mo hloho ba mo phatsitse bana ba mo kentse ba mo kentse stokonyana bana ba mo kentse stoko le sentshitse jwale ho yena le batlang wa tseba ke rona pa mo ke lona gape ba ke ba kgalemetseng okay 1 2 3 4 5 6 7 nshebe o bona batho ba kae bomme ba bebedi bomme ba babedi wa ba tseba ba late setulo
kapa ba late tlo kwana ngwanaka ke bona batho ba tlo tswa kerekeng tse keng ba tlohela ba tlohela ausi ba tlohela ke ba fa again chance ya ho repent. That is the instant miracle. Yes, students, out sama ewana. Sama, ai. Sama siadiata. Ewana. Ai. Dintro la mpelo. Kia. Dintro sama. Dia sama. Dia sama palis. Dia mlogula. Dia mlogula kapal mlogula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ki cancel everything. Sorry, ki. Tate Moruti, ke na le pain mona, ekare ke jere speaker. Karo jere in. Speaker. Le tsama. Le tsama. Le mlokola ke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le tsamaile. Kuba. Le mkentse hlo. Le mkentse. Le mkentse. Le mkentse phini kae? Kae? Hlo. Le mkentse phini ai. Phini e jwa. Wa e bona phini motsing yana. Le kentse hlonyai. Le kenya batho diphini hlo. O ikutlwa jwa? Ke betere no tate. E betere. Ska tsama dula man. Dula man. Dula stulong seno. Ba mo kentse phini eno. Now, if Haebe. Hodum, Pudum, Kima, Hodum, Mamel, Listen, if Kwena on Haukuli, if you are this one and you are not ill, I will say camera. At night you back and talk, camera I can't hold on. Oh, Mutana Habuya, no Tomanaka. Yan Habui. When I was Yena Eki demonstrate down with you. Kilo Nabana Basa Kuli. these are you people who are not ill. Kin Naya. And here is me Killing. and the word. Now, Haki Bua when I'm Tasa Kuli. If I speak on you, someone who's not ill, and I release a blessing on you, automatically, automatically the word will come in. Labon, Lindsay, The word Kiali planta. will be planted in you. When? Will be planted in you. Now, Lena Lona, Now this one, Halitswani Lindsay, Leta Mohol. it is not the same thing as the word that is released on somebody who's ill. Lehoja di operate, Dietam Linsulena Leta Moholo. Mona Lemani. Even though the word works in the same way, Moholo Wamo, the miracle in this this process. will take a process. I give a blessing with my house. If I release a blessing on you, Hiking Kapeo, I am- planta mobung. I am like a farmer that is taking a seed and plant it on a soil. Do you hear me? Now, Haki Kato plant, After I've planted, Kato bua. after I've released the The word, only thing a discouraging when ubua pulelo di mamutia sakuli, into discouraging ke. the only thing that is discouraging somebody whom you have released a blessing on him, someone who's not ill, Nancy into better. ke bona bothata. Mona, little insa. Mamela he, Mona. Here, Haki bualimtri. when I release a When word, manifestation. there is a when I manifestation that is taking place on action. Action. There is an action Ezala. that is taking place. Lindsay.
The word le ke le buang that is released by mona Dr. le November. ba le re bona action Here we witness re a ntsha action. re a ntsha re a ntsha We are taking out but wena Kuwe. motho ya sa kuleng somebody that is not ha o ill. no ba le action e tlo etsahalang There is no action that is going to take place. now ntho e re shapang ke ena ena Into is better. because there was no action, there was no feeling. How not to fitting There is nothing that you felt or an action that occurred. in your mind? And it's like there is nothing that occurred. Xa ningayiva le ngicela nihambe. That is why Kungoko it's ke, difficult It's difficult ho bua polelo hodima batho ba sa kuleng. to release a word upon somebody that is not ill, Ba enka. and then they take Because that. batho Because ba batla people, ho utlwa something. they want an And if action to ho occur. sena something e ba e feelang If there is nothing that they feel, ho bona ha kubo, hona ntho eo o e entseng. oko kusho ukuthi kubo, there is nothing that you have done. Now ha ke ile ka re ho wena When I have said to you, ha ke ile ka re when I ho have wena, said to you, let's say ke wena eo let's say this is you, ke lentswe le and this one is the ha ke word. ile ka re ntate modimo o bless When I have said that God bless you, bazalwane saints, satana rata sa rata uSatan ethanda okanye engathandi. lentswe The word le fihlile lifikile, ene le kene and the word has the entered. same way Kufana jwale ka peo like a seed. o e planta When you plant it, ha o qeta ho planta after you have planted the immediately o seed, qeta ho planta immediately after the ha ke plantation, qeta ho planta peo after you have planted the seed, ha ke ka tlo sheba mo when I come to look ke tlo here, bona ho sena niks e etsahetseng I'm going to see that there is nothing that occurred. ha e ndivanga ke Ala tlo bona nkutlwa. ho sena niks e etsahetseng We are going to see no action that but occurred. as long As long mobu their o soul receivile peo has received the ka seed nako e right bazalwane during a right time, peo yane that e seed tlo hlaha is going to but ha have e an tlo hlaha offspring. today It's not going to offspring today. ha e tlo hlaha today e jetswe today It's not going to offspring today when it was planted Ne ndiva today. bazalwane Are you hearing me? The e seed tlo hlaha is going but to ka nako e offspring right during a right ka time. tsatsi le leng Ngelinye ilanga, ex wife i- ha ke ex tsebe number mang I don't know number what. number 2 Number 2, actually. ex wife ya ka ya bobedi The second ex-wife of Dr. November. le apola ke be ke mo rapela ke ntate modimo a mo fe body le dibono le eng uDr. November wamthandazela ukuthi uNkulunkulu amnike ibody. banihlile nna ke qhosa ngithanda amafutha ngithanda inyama enamafutha Amen. rona maqotsa sithanda inyama enamafutha namena le mafura Xhosa people, they love meat that has fat. sebetse ka nama fela tshwanetse nama be le mafura A meat is supposed to have be le fat. bomokgetlo ka morao ba na di id leng kotloile lo rona re sebetsa ka mafura o ka nyentini tata tata uthetha inyama amaxhosa sithanda inyama enjani inama emanqatha enamanqathe ha ka bona mosadi wa ntate songolo tla utlwa ntho a e buang ke nnete ke leqhotsa sithanda inyama enamanqathe ke be ke mo rapella Dr. November prayed for his ex-wife. now ha ke qeta mo rapella After Dr. November prayed for her, it was that time be re tlo separate and then after that time, there was a separation. ha re se re separate After the separation, ntse re le ka ho lokisa ke ka nako tse neng tse re sama ho lokisa both of them, they are trying to mend things. jwale o sa gainile She has gained now. jwale o re Now she says, yo abantu bathi oko ndiphumile kulo mtshato ibile ndigainile hayi ke batle ke report since I have left that, ke batle this ke re marriage, modimo ka people ke are nka saying, dibono tsa ka trega ke batle ke di-report tsa mara ka re tlo a re o tlo mamele le mamele batswana I'm going somewhere today lona ke re ho yena
Dr. November, Are, no, it is because oko ndiphuma pha emtshatweni ndigainile. Ke be ke ra, you still remember gore ko rapeletse. Abar mare, if why ke ne ke sa gaina ka nako eo. Are why ke sa gaina ka nako eo. Peo the seed e jetsweng. that was planted, Now, manje, here is the thing. nansi into. Ha ke qeta ho jala peo e. After I have planted the seed, Peo e this seed ha e tlo dula fela. is not going to just Le stay hoja e there. sa tlo hlaha tsatsing le. Though it's not going to blossom today, E ntse e le ka hare. meanwhile is E inside ntse the soil, sebetsana le ho etsa mohlolo for mobung. is working to perform or to produce a miracle. Le mamele batswalang. Listen to me, saints. Le nkutlwa le mametse. Are you hearing me? Peo yena This e seed ke jetse mo. that I've Now, planted here, ke re ho yena, now I say to her, okay, if atino ndigainile, ke re maro if you remember, la ne ke kopana le wena. O abarona, yo, nxa unothi ngifoto zami ngelixesha bengisahlala nawe. Yo, bendiphelile. Ke be ke re okay. If o gainile ho ya ho latela mogaino wa hao, why o sa tla mmeleng wane wa hao, why o fetetse mmele o o sokang o ba lona ha e sale ona o hlaka mmele. Ke ne ke mo shape ka ntho ka re if o gainile o tshwantse bo khutletse mmeleng wane wa hao a ne kopana le wena, but la ne kopana le wena ne ke mo jwetse ka re wena ke tsebo re ko ratile eng because in little China. And I accept it my China. Disebenza ngenqathe mntana. Sebenza ka lenqathe. Now ke re ho yena mamele. If ori okay, can understand that. We were frustrated, both of us, ra loser the body, ra loser the weight. But question ya ka kore haiba o gaina. Wa o sa gaina wa khutlela body ya hao. Original body ya, why o gainile body yo soka ngo ba le yona? Because o no tsho body ena ha o so be le yona, so yona e hlakae. Now talk jwetsa why. let me tell you why. It is because the reason why I underestimated into. The reason because of the Ke hore, underestimation ntho e that ke she buileng did. ho yena. What Dr. November said to her, Ha ne ke bua. the time Dr. November said something The to her, results tsa teng ha di tla. the results of that thing when they come, Di hlaha zivela, monga teng. whereby A se a the owner lebetse. has forgotten about what was said to her. Now, the only thing e re shapang ke ena e. Into better healing. Batho ba batlang mehlolo People that seek miracles, ha re tshwane and ha hona mohla re tlo tshwana le batho ba kulang. we are not going to be identical to people that are Faith healed. ya hao wena motho a batlang dintho ntate modimo. Your faith, you people that want things Faith from ya God, motho ya o bueng blessing modimo hae. and a faith of somebody that a word of blessing was When o spoken tshwantse to be her. faith e sa tsikinyeheng. It's supposed to be Stubborn faith. It's supposed to be a faith that is stubborn, that is not shaken. Because Gokuba, wena you- o tlo tshwanela o eme hore dintho di etsagale. you're supposed to wait for the Batho manifestation motho ya of things. kulang But o somebody kgona that ho is thola healed mohlolo hona jwale ntho tsa be di kganya. can get an instant But there's a miracle. difference between wena motho ya sa kuleng le motho ya kulang. But Come on. there is a distinguishment between you, somebody that is ill, and somebody that is not ill. Niyandiva bazalwane? Are you hearing me? Now Sir? here is the thing bazalwane. Nancy Ntoke,
This lady na ke mo rapela ya HIV positive. This lady that Dr. November prayed for, that Ke mo was rapela HIV lekgetlo la positive. pele. Dr. November prayed for Still her ke for the ntse le first time. HIV positive. But still, she Ka mo was HIV rapela positive. kgetlo la bobedi. And Dr. November prayed for her for Ke the ha second ntse le time. HIV positive. And still, she was HIV Kgetlo la positive. boraro. But for the third Modimo time, ke a change di results tsa hae. God changed her Now, results. tshela e bolela eng? This E means bolela hore from the beginning. Ha ke qeta mo rapella. after Dr. November prayed for her, ntse le sebetsa. the word was The working. only thing ene e hlokala ke hore motho ena yena a tswele pele ka ho ba le tumelo. What was needed was this particular person to continue to have faith. Because Gokuba, mamello ya hae, the resilience of this person, mamello The ya hae, resilience. ya hore o tlo fola. that she's Yona going to be uthusitseng. healed, is the one that You aided can her. imagine. Ungacingi. Haeba a ile a give up kgetla la pele ha ke qeta mo rapella, di-results be di kgutla di le HIV positive. When she was going to give up after Dr. November prayed for her and the result come back HIV positive. Now, Manje, rona batho ba hlokang dintho. ask people that need You things. need to understand. O tshwanetse o utlwisise. Let me come back again. Mandibuye, Tlo ke kgutle, mandibuye, tlo ke kgutle. mandibuye. Why? Kungani? Why? Kutheni ke Lona you ka re kereke. in this church, Le ha o sa kuli, why o tshwantse o be le tumelo? though you are not ill, why are you supposed to have faith? One, Ya pele, o sheba motho ya buang you look at somebody that speaks the word. hore modimo mo honora ha kakang. How does God honor that particular person? Ainzi? O sheba motho. You look at the Yo person. modimo. Guys, ha ke tswe ke bana shebeletse TikTok ka la bobedi. I don't know who watched my O ne shebeletse TikTok on Bomoso. Tuesday. Le wena o ne shebeletse that. Ke batla this guy because wena ebile wena batla re wa mpuella wena. O ne shebeletse TikTok ka la bobedi. shebeletse O bone a ntse ke rapela. mme o le ona tshwere ke di-fibroid and Mosadi ana tshwere ke ke di-fibroid ha manifest. o ile a manifest Matimana ha bua a buile. A lady that called on Dr. November's TikTok had fibroids and the witches manifested. The person that does not know Dr. November Get them but phone. heard of Dr. Get me November. a phone. Please tulo. Thank you wanaka. Kono le matcha twatse. Lampa ra nka ka moya ka phoso. Wa kulu. Nahana o kene live tsena Facebook. Imagine you are live on Facebook like this, Batho ba phone ba re nna ke na le fibroids. and somebody calls that I have O fibroids. bore ema o di maletswai. O sa a le siko. Long to Akeko next to you, and you give an order that stand on top of the soil, Motho ba ema o di maletswai. and the person will do the order, A ba tswa metsi ka tlase. and then the water will come out of the vagina, Matimana ba mu ba bua. and the witches or the demons manifest therefore. Now, Hence, Saram. Dula o November we. ungu November ke wena. Wena ntse a hlama, ntse o hlama. Ema ka maoto. Tshwara phone. Ha re nke re kwena o na le di-fibroids, that is why o ntse a hlama. Let's assume that you are the one that has fibroids. Shebang he. Look, November o bua mo. uNovember uthetha apha. Mme wa ka tshela letswai la Matla a ba tsamaya tje moyeng. The power will therefore go. A ba fihla motho a atileng letswai la hae. Somebody that did an order of putting his legs Now- or her legs on the water, Come on, Tomang. on the salt. There's no way. O ka doubt November. There's no kgonahale. There is no way that you can doubt Dr. November. Mama o ka nne yana reng una o ile a hlatsa. Ko wena. E mong ke mang? Tlo kwa. A ile ngare o ile a hlatsa. O na tsholla. Tlo kwa ko wena. O ile a tsholla. E mong ke mang? Butle. Ko wena o le pregnant. Mosadi ene o na ebile monna hae a mo belela. O le paketse. Ha qeta. This woman
Ona santse o no mametse radio. Qala lo mamela mohlang ntate. Radio. Eh. Ya Motho FM. Eh. Monna wa ho sebetsa o driver di truck. Ne? Ntate. A gutla monna a o thola o le jwa. O ila itsa nthola o mphumane dimpa tsa ka ka re ke moimana wa 8 months 9 months. A ba re monna wa hao. A ba re ke tla mo jotsa nnete go ngwana o kwa mang. Anka thoto ya ka e lahlela ka ntle. Ele Saturday. So that Saturday as go ba le ka ntla le go ba la kgaitsedi ai. As go ba le ka tlunga le go ba la kgaitsedi ai. Ka la bobedi ka di 13 ka mamela ntate November ne ke kala mohlango ana ke motho mamela motheo matsatsi le ka tshintshela phone ka tshintshela phone ya ka motheo ka ntate November re tshwara metsi ka tshwara metsi ka matha ka hweletsa banana ba ke sebetsana bone ka re tlo tshwara metsi ga tshwara metsi a ntse re tshwere metsi banana ba ntate November ka tla rapela a ba re anwe be re anwa nna ke mathetse toilet a soka qeta lo bua radio ke mathetse toilet busu le go le tsiare le o le busu ba teng a stopile ha ke tsena ka jarta ke re ke ka di 14 ka la boraro ka jarteng ya ba mpa inyametse ya ba ha ke qeta stop jalo ke kena ka jarta mpa ka khaletse jalo ka ke letse monna o lahletse thuthu ka ntle monna a ro pregnant a lahlela thuthu ka ntle. Just a prayer ya radio. Metsi kana go tsene ke bua le metsi a hae. Ka mantsoma metsi a hae. Ha gone utlwa lentswe laka. Ho haka ka mmele wa ho ka pakelelo ha o tshwantseng e utlwe lentswe laka. Amen. Metsi a diampa ya hae metsi. Kian mushemo o ka mon o tlotla ka October ntate o bona so Listeland o mpona di video ke metsetsa video ka laptop ha wena marato ma ana marato straight e seng di phone call tsena o tlhatlhele go romela video fela re hi baby ne ke re hi tera Thomas fela o retire fela. Guys, I'm done. Thank you, Dad. Now, there is no way. There is no way that you can doubt whatever that Dr. November says. Haib. The water can obey Dr. November. The salt of people from their households obeys Dr. November. Look what God is doing with Dr. November. Immediately. Motheo jolo o doubta jwang sa se bua modimo wa bophelo ba hao. Now, qetile tankis. Batho bana ba ntilela ntwe. Bana ba sa kuli. When o buile blessing, when you have spoken the word of blessing, it's like you have planted. Now, motho ya jetseng bazalwane. As somebody that has sown, somebody that has planted. People that have planted, after they have planted, they rather cage whatever that is being planted. Into better bantu. That are not sick but seeking things from God.
After you have Ha o qeta ho spoken, bua blessing hodima bophelo ba hae. after you have spoken a word of blessing upon her life, Period eo a tlo e emelang hantle, period eo a tlo e emang the waiting period, ka boyena o kokwakhe, dumela di-doubt she or he allows doubt. di hate sena seo se bueng hodima Zinyathele bophelo ba hae. Mara ke lento mang ya nkutlwang? ekhulunyiweyo. Ke mang ya nkutlwang? Is there somebody that Problem inking ya batho ba o bueng di-blessing hodima bophelo ba of bona. people that a blessing was said upon them? Because there's a waiting period Ka baka la hore hore ho na peo le ena nako ya e ho hlahe, ema. hore peo ena e hlahe. For this seed to O of tshwantse spring, ho be le nako. there's supposed to be time. 2 kunganyethelwa apha. And number 2, there Because should not be whoever somebody ka that hata set mona the o tlo foot. senya se jetsweng. Whoever set the foot here is going to ruin whatever they have Problem ya planted. batho ba blesswang. Problem about people that are being blessed. Ha o qeta blessiwa, After you have been blessed, when the challenges di tla fela, when challenges arises, ka utlwa ntho ena ha e bula molomo. uvele umuntu evula umlomo wakhe Ha ntsa bua ekhuluma, o bua dintho tse negative ukhuluma izinto that are negative hodima se jetsweng ho yena, upon what was planted, hodima polelo e bueng hodima bophelo ba hae. upon the word that was spoken by God upon your Now life. there is no way Ha hona tsela e ka reng ha o jetse hodima bophelo ba hao kapa ho bue hodima bophelo ba hao. where a word of blessing has been spoken upon Ha you, o qetile and then after o bo dumela negativity, you allow negativity bo bua le batho ba negative, and you speak to people that are negative. bua le batho ba o bo o ntshetsa stress batho ba negative ba tlo bua kgahlano. That is why Kungokoke, when the modimo when God a fihla ho Zakaria got to a re Zechariah, Zakaria o tlo ba le ngwana, saying, Zechariah, you are going to bore a son. itse Zakaria bula molomo a ba negative Zechariah, when he opened his mouth, he became modimo negative. God, because o na tseba because he knew hore ntho a buang ho Zakaria that this thing that was said to ke lentswe Zechariah le plantwang is a word that is le hloka hore planted, Zakaria a le emele le mele. of which it awaits for Zechariah to wait for it to offspring. Modimo a God tseba knew hore Zakaria that o tlo Zechariah fetwa sera sa peo is going to become an enemy of the bueng seed, hodima kelelo ya hao. of this thing that was instilled in his mind. Ka mantswe a mang, In other as words, a child of God, jwalo ka ngwana when o Modimo, blessitswe, when you are when blessed, moprofeta wa modimo when the a prophet buile of God polelo hodima hao, has spoken a word number upon your one, life, ha o na lebaka la hore ka doubt-a. ya pele, you're not supposed to As doubt. long haholo ha e le motho ya utlwang ke dintho, As long as that particular prophet has been obeyed by things. Ha Jesus, amen. rona re fertile obuti wa ka. Re mobu o nonneng. Tshwana la o le mme o robala le motho ya fertile, It's like a woman when you are in a sexual Uza o intercourse with a thakitsa ka- man that is o fertile. tla tlola tsionyana. Rona re ba jwalo he, There will be an offspring. Sinjalo ke thina. we are fertile. Re mobu o nonneng. Ha re bua When we speak a word, lentswe la rona our word le a tla comes to le manifestation. be le fihla le etsa mosebetsi. And it does its duty. Ha ona lebaka le ka etsang hore o be negative, I mean no doubt. There is no reason that you can doubt. Mohlolo wa pele The first miracle, ntse le metsi. Ee o soka ha ona mo ka tshelang teng. A wena o soka hlaba baloi, I mean futha. Kwa modimo ka ke rapella metsi ana go mama
bua morena Jesu ha ke tswa ka mona sefahleho sa ka be se na le phapang bua usaka bua mo kwa ile hohle mo kwa ile ngohle mo kwa ile hohle bonta tepa bana ba sa ba mo hetlile tje mo kwa ile hohle bana bonta tepa ba le bonta tema tsotso ba se mentse tje mo kwa ile hohle a first miracle a first miracle modimo wa ka ya phela ke kopa mohlolo o etsane a ntlafale ha phamisa hloyane a bana le phapang e tshosang dipeisi tsane tsene di le kgolo di be di se di bothetse ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. Kwala mona bese, kwala mona. Wena se ka etsa tsolo di magwe ya mosadi e mongwe. Ke ne ke re kwale ka letso wa ntse kwaletse. First miracle. Sefahleho sa tshwantse se ntlafale. Modimo ka ke ntlafatsa sefahleho sa ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. Jesus' name. Ha tswa ka mona bobele phapang e tshosang. Re ke a leboha morena Jesu. Ke a leboha morena Jesu. That is why Kungoko. for batho ba batlang mehlolo. For people that seek miracles. One, Ya pele. you need to understand hore hona le a waiting period for you hore mohlolo o etsahale. You're supposed to know that there is a waiting period for the miracle to come to manifestation. Especially mohlolo wa phunyeletso, a miracle mohlolo of wa breakthrough, katleho. a miracle of Wena o success. hloka mamello. They need resilience. Ha ba o sa hlole o tla o tshisa o phamise hlooho. O swetile? O swetile? Modimo ka ke a leboha. O mo etseditse mohlolo ke a o tshepa. Jesus' name. Wena kwena tseba sefahleho sa hao. Wena kwena tsebang dipeisi tsa hao. Ke kopa speak. Lesego o mmone o tlile tlokwana. Tloela didoto tse ntsho. O botloella le ena e mona fela. E ka ke bone ena e tloeleng le ena. Batho ke kopa o shebe phapang. Mo first bill o swaka, mo first bill. O ishebe ka. Ke tsebore. Yo ke ipona no daddy. Ke tlebile ke le set gampe. No ke ba ka khona ke be le smile. O tla le jwa. A le emotionally a go tse dituku ka go gole le tuku eo. Re tsiltu. Na go tse tu. Tloela peisi ena le ena. Ke kopa o shebe sefahleho sa hona jwale o bone phapang. Ke a se bona. Nna ke mang shebile phapang mo. Wa bona site le bile teng ona next. Wa bona site le ona next. Mona o setse 1 2 pa. Le botlhoko bo ile ba dipeisi ne ke tshaba le go se tlhapa le mosho. O no tshaba le se tlhapa. Le go se tlhapa. O no sa kgone se tlhapa sefahleho sa hao. Se tshwara. No le peisi ke yone ne le botlhoko go itisa. Glory to Jesus. Okay, I'll go okay. All right. Etile. Modimo ka ke molokola ka lebitso la Jesu. Ntshang somebody lost to learn go fe oli. Yo. Dipetile. Linse pin. Linse. 1 ka lebitso la Jesu.
ke mang ya nang le sefuba se sa foleng kapa ya kulang kapa nang le ntho ka reng e dutse sefubeng mona ko wena tla kwa tlo le lebekere lang la gago le wena tlo le lebekere leng la gago le wena wena o tshwere ke flu ke nako kae ke so ke lata 2 months o tshwere ke flu 2 months lebekere le kae lebekeng tlo le lona no toka o tlile ka le plastiki tse mara ona bothata okay wena o tshwere keng sefuba se sa foleng lebang ofe o lebang ga sa ipueletse o bomonyoloela parta a le teng thetse le dietsa mare ka rakereke nna le aloe lebekere lao le kae tlo le lona ha ba ntse ba phamastara ga o se ka tlhola ba dumela o ba tebeke a o sena nako kae 2 months o tshwere ke sefuba wa sebetsa ke kena sekolo ke student se ka tlhola o ba le motho a tlang pele se le sa ntshwara ntate mogote ke dutse ka mane o bore motho a o nang le ntho e tshwereng like e mo tshwereng a itshwara mo then be ke itshwara mo be ke sa hlotse ke tshwara ke sefuba total ka se gutla no khapo ya o le yona e nyane gore a ko mphe khapo letswai la gae mme o ngwane ona se ka tlhola etsa ngwana la e ka ba kwa diverse topo le motswetse le monna gae ngwana a salela tjena o sa le right mpeng koranta ka speed modimo wa ka ya phelang morena Jesu buile le metsi a fetoa wine o buile le metsi a fetoa wine kwa rapela ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth e re metsi fetoa wine ke lokolohe fetoa madi a morena Jesu ke lokolohe amen sefuba. Thank you, Holy Spirit. Ke la bona motho a tlatsa sefuba o tla di bona mo sefuba sa 2 months se sa foleng ka metsi a goeng kae pompong ka letswai le ena Jesus, amen. We can do. Uno sa pe metsi a hai modimo ka metsi a o se ya kae ngwana ka hello ya kae toilet Mones 1 week 2 months Nyamno 1 2 3 4 5 6 sefuba
Glory to Jesus. Amen. Sabonga moya ngcwele. Ka mo go le ratang dijo ba bang le tonne mahlo so bona ka re ke lešhelešhe lo le neleng. Le qetile le tsamaile ho ya a go tlole re ne le bakae le bararo le batlang ho ya le batlang mo phamiseng ho na le eng tšhelete tsa hae tsa tshwantseng a di thole le dikotsi ka setsiso ne le dikotsi ka setsiso se motho wa di-claim ona e behalf a di fumana le ntse hore ho be le motho a di claimang ke mang motho ke mang ntatana dula hae accommodationeng ya hae mo fe ntho tsa hae o di kry-ile mose mo file gale kwa e ne pateile tabe o ya hlaya wa bora wena ke a bora gore le motshwere because a le smart kono bile motshwere ka re ho thu kena ka ra reception Swang. L'incest fuba salon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kubai. Mutumaka ki mulungu la kalbito la chesu. Amen. Le motse gore ka sefubeng ka mona o tlile go jwa ho ne le jwang ka mo ne go tloga le no magontse le ntho ka re tutsi mo ka re ke na le ntho ka re le leta metsi modimo wa ka metsi an hansen twan ba kwala tšhelete ka eng ka sejesu One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Ubone leta leo. Kinyamno la. Mike. O tshwana le nante le tlo hlatsa mosempa le nyontse Phoenix o tshwana ka be le tonne mahlo because o tshwana o tlo hlatsa wena no metsi setse le tswa e ka mo Lebane ke hao ba tshelle metsi all of them that o tshwere ke Italian standard ya o kae ya private ya botona o tlo ya toilet o lo tshitsa a qetile be ya toilet baby bone batho ba kae ba ithuwa okay setse o qete wena o saletse wa tsama ka patsama tsamaile le mlokolotse kubai ne le ba kae ba setse le ba ba Nshebe bone batho ba kae ba bararo God bless you tsala metsi mo ntate why ke le
Ska la meka voti lisasa mana ke le mystery la mystery. Ausi wena ausi amaka moto a hlongwanaka wa o dimetse ro satana le etse le monna hao come here hlokwa wa ntse le sa tle kerekeng ha Ntate Moruti bophelo ba ha ke tsebe ho etsahala mare bophelo ha bo kopane. Ntate o ile a kula o qadile pele ka lento ya ba ha qeta ho hlotsa se re mmona a ota ha ota ho thu na le TB ke yone e mo ntseng a be mokana. Hey I wotile ma motho na se mokana ona se mokana Ntate Moruti wa thona le TB ibile nna ntse ke nana de wa tsamaya ka teng wa etta batho wena sa tsamaya je and then what thona le TB and then unta aba qala ono treatment ya teng ka April ka April untanwa treatment ya teng eno and then o bothina ona le bana ona le mosadi aba re ona le mosadi le nna o tekina le TB Ntate Moruti mbe mabikira tlole mabikira lona khibla lambe bana mona ska tlhola ya para ena se le kgolo ya o ibele o tla ya para ka mora 3 days o tlona I mean ka mora 3 weeks ke kotile le ntshinyetsa nako ka speed hana le bikire potla ka se ke hleng liwa amama amama ntate Sabonga moyo ngcwele a o se eme pela pampira wa tshwara metsi tsa mo dula fatshe Solanka re tla gotlela wena ke nya monona ka ra metsi ao e re sefuba le siki Moruti November a re metsi ana le letswai di tlo lentsha ka lebitso la Kriste kwala mahlo Thank you Jesus metsi ke a roma dijeso tse di tseng ka ra batho ba latele tsone le difuba ka lebitso la Kriste TB cancer high blood ke le batata no metsi ka speed o temothe a testileng HIV positive go ahead come here HIV positive Sabonga moyo ngcwele santse ba hlatsa etsa mena ne meraro tjena
Beo di malele melao. Modimo ka ba hlatse di tswe ntho tse. 1 2 3 hlatsa. In the name of Jesus. Hlatsa. One that don't answer, you know why cancer. Someone that why cancer answer. Sabonga moyo ngwe. Sabonga moyo Someone that why ngwe. cancer answer. Thank you, Holy Spirit. Someone no, come Holy Spirit thing that day. Aksarat. Umphethe kahle sithandwa sami umphethe kahle oyo ingcwele sula faletsa kereke ya ka ke bona motho o dutsitse boima ntate ya wa cancer ya botona o tlo ya toilet a lo itshetsa hana jwale o bona hlatsitse tlo tlo toilet a lo itshetsa Amen. tla ba ke a bitswa ha tshwara ke toilet ha o tshwara ke toilet o tsamaya ska ba senya nako ska ba senya nako iya le beke no ya ha o tsamaya ka Nkosi Yesu, amen. le mona na tla ka pele na tsamaya jwa na bila ko beile le mo bishop now you know why ke tlo le hlatsisa vandag o testile nini last day March ke la ka testa ntate mo ba ke negative ne ke bone dinthonyana tse di tshila ona discharge be ke gutlela ka October ke testa ka ke le positive mare ha ke sone treatment ke a ke na believe gore ke na le ona le skela tsozola ka ntintse le khwatha khwatha ene mo khwathong eno akore Jesu ke morena Jesu ke morena modimo ka ke molokola ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth 1 2 3 4 5 6 7 le a tsamane 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Jesus name kopa ntate modimo a tlo nketsa mohlolo ho wena o tlile le lebekere la le lata tlo nkwa lona ba babedi motshwara a sara di kae skala ya mahlatseng guys ska sharela mahlatseng lona le tlo tsamaya le ya tsamaya kre
Le tlo tsamaya? Le ba kae? Le bararo. Wa le ba entse batho ba. Mpho, okay. Mpho. Kana go tse ding ka re ke a breaka tshitso kae? Le lona ba etsang di-side hustle. E ka re ke a breaka ke di jwetsa re le a nhloka. E ka re ke a le breakela a ke di jwetsa hore le a nhloka for maphelo a lona. La le ke la etsa di-side hustle o ska ba le mohla le ikgantshetsa nna. This guy ke cameraman ya ke kgolo ba mo tseba. A nyala ya ba ha sa seva ka ra kereke. Because hona le ntho eno re satana le jwetsa hore ha November re sa mo hloka. Na o nhloka le ha o so le o le right. O nhloka o ntse le busy ka kamoreng. Amen. Amen, Bishop. Amen. Ala nhloka hle. Na le nhloka le busy. Le rapela ke tsebile tsheya. Ha o se le kae? Re teng ke mo di sira se mo ngwana ka. Tlo he. Kala o tla. O tla kae? Nomsite. Ke bona di sira so. Oh, God bless you. Nhloka. Amen. This guy, ene le sa motho a camera. Le tsela ba kae ho bona? Le marabo. Ya le mokintse TV jwa. Re mo butseletse yona. Le mo butseletse yona. A ke re bana ba sa tle kerekeng ka ba gutla ka le gutla ha ba gutlela kerekeng mosanyana wa teng ka iketsa live ke ntho ya kerekeng yo live give yona ntho ke ba rata go betere hobaneng e tshwantse be live give ba tshwantse ba dule fela kereke o tshwantse bele ba dule fela ba ska ba di live give ba ska ba seva ba tshwantse ba o save tshwantse ba dule fela kereke. So le kentse jwang TB re mo botsa yona mo lotong le bentse lotong o nang tsa tsamaya ke mosadi wa hae ha sebetsa ke ena fela sebetsang ne re batla le ena dile hae a ska ba sebetsa ba sutle ba le babedi le mosadi le mo kentse TB le mosadi wa hae re mo kentse TB metsi hape mahlo haka haya tubuluha tutuya timetaka ikusitwe mahlo haka
Bansa TB jwale ke TB ba hlatsa jwang ntsan TB ya lona le ntse TB ya lona ka spet nwa Maqedile. Ntsan TB ya lona. Ntsan ka lebikela. Ntsan TB ya lona. Ai, ntsan TB ya lona. Ntsan TB ya lona. Ntsan TB. Ai. Ai. Bona le leta. Bona le leta. Bona le leta. TB. Sabonga moyo ngcwele. Are qetile le ntshe dintho tse le bakeng tse tsona dilo le ntshe le utung la hae are ntshang le utung la monna eno are qetile le mofe body ya hae monna molala o so le motelele jwale uno le mono le mafonto molalao o so le motelele ge se duletse udime ka rukibi ke jwang Mofe, ngwanaka. Modimo wa ka, ke a o kopa. Ke flasha madi a hae. Yona re mo shapele ka anointing oil red. Le gold. Sela bane la o qetela. Ba fotse man. Ba tshele metsi la o qetela. A ku re ya leboha morena Jesu. Ra leboha morena Jesu. Ke nyamlona ka rametse yona re morena Jesu Ntati inseng linsitse Tsala ka ba ntse ba hlatsa yona Yintsise zinje. Yintsise. Le eng ya bona
nna ke sebetsa O sebetsa le mang? ne ke sebetsa le mosadi wayo o tsamaile mosebetsing ake monne eo ba neng a mo tlhokometse a sa mo tlohelle a setleng wena wa tsamaya ba feng di-body tsa bona ba feng di-body tsa bona o feng body ya hae le ena ene mo feng body tsa le dibono o rata dibono le dikefe wena dikefe boy man mfutsitse wena Shaka Zulu sebetse ka dithupa rona mara sebetse ka dithupa rona mara sebetse ka dithupa o dithupa di etsa mokhukhu re sebetse jwalo dithupa di etsa ntlo mokhukhu le kwetile mfa sicitho sana mahlongana sense ke batla go hlatswa batho hape tsatsing le ya tsamaya 1 2 3 le kwetile le ya tsamaya le ba lokolotse 1 2 3 4 kubai o bona batho ba kae ba bararo se bola se tanda lo tela le nna le problem ke leo tsala le tswa ifatse hlaba baloi tsala hlaba baloi tsala hlaba baloi Hayi sabonga moyo ngcwele. ska tsala ka re ke la ho tswa ilena ke la ka ho tla o di maloto ho hey o mata jwang na wena o sa tla jwalo ne ke sa kgone ho matha ne ke sa kgone ho matha at all ke na go ka soletse ke gola last year yo that is why ne ke sa kgone ausi monna ke yona o fodile le fifedile ngwanaka yena na ha sa trainela loto Shaka Zulu motho yo tsela train o fodile ke fodile ka nnete ntate ka nnete ke fodile kuba tshara metsi ao ke nya monwana e re morena Jesu se ke khubai ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth modimo ka ke rapela metsi ana wena metsi lata tsalanda tona hape modimo ka cleaner system ya mosadi yona cleaner AIDS ena hae ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth no metsi a go re ke a leba moyo halang Ke a leboha moyo o halalelang. ano ngwanaka again jalo wa o swintse tje mafura wa nwele kaofela e qetile ne le ba kae o mong solo go lotse ntho tsa bona wa e ba soka ba founela ke ba lotse ba lokisa ba ntse ba lokisa o ntho di tlamme ke re na o ntho di tlamme ba file ntho tsa bona le go lotse monnae jalo ba tlanka o yena o ne to batla ke ne ke re ke lo mo fasa ka ke nka ke re se hae bosiu o nkile ke re se hae e ntse ganya wa isa ka re gate o ntwetsitse ntate moruti ka sonta ha ne re le mo service so a ke rena ka manta ka ka sonta ka tsamaya ka mosebetsi ke fetela mosebetsi so ha ke on phone etsa njwetsa hore ke re se tsantse e 3 ene le gate ho seng o bona e nyametse ha ya tjha hore e tjhe tsena ke tsona tse tshileng hore be di fele tsena tse di ya gating ne ke tse le etse jwang la hopola tsona di tshitse ho fihlella
ke a gola ga utlwisisa ntate moruti a ba re hona bosiu o tlile ka gona le motho a weleng pela festere a wela fatshe hona bosiu bona bo ne le ba kae Ne ke le mo. o no le tsang ke tinya bona Ne ke batla ho lata khanye ho ya khanyeng eno no. o no batla ya khanyeng eo o no le tsang khanyeng eno Ke batla ho e bona khanye kana ke ye. Dating E latile ke le mane ho le kwana tsileng. jwale ke a o fapoele Ha ela ke ne ke gobele le ntlo ke ntho eo. E ngotla ntse fatshe. Hai bazalwane. Shapela tlola sebaka sena matsoho. jwale hore leoto la hao le robe ho etsahetseng Ke o ile ke tshokwa ke yona ke re seng. E o etsa Hot ke yona la ntshoka ya mpetsetsa kwana festere ka thula dintho. Ho ha ke mo batle ngwaneo. o lokolle ntho tsa bona ka pelenyana mafetsona ka ofela o seng jwale ke tlo isa lebitleng Ke seo. File na ke gona ntse le ka hodimo ka mo. ha ke ka o thola jwale ke tlo isa lebitleng o qetile ba file ntho tsa bona Ke ne ke gobela bo ke utlwile ke me. Wetsa? Lengwele la ka le le bohloko. Ke re seo. lengwele la o ne le le bohloko Ke wela bohloko jo. e re ke a lebo moyo halang Ke a lebo moyo halalela. 1 2 3 4 5 ausi o tlile eng ho etsalang ka tlung ha o le ka tlung ha Ke kula twatla motho e ka re nyawa ene haholo. o le ka tlung Ke le ka tlung. e le bosiu E le bosibu jwale ke be ke re ke a thoa ke lo sheba gona ke ngwana ke atlalla be se ke tloe. ya hla ya wa ha bohloko Ha bohloko ntate mo go tla ke tsusuye ke yona re twatla. ha go re shaka zulu shapela morena Jesu matsoho qetile go tla ntula a o swaka tlokwa o nwele metsi modimo ka ke rapela gore AIDS yena a lo itshetsa qetile ka ntate AIDS a lo itshetsa AIDS tsamaya o kentswe ka tsela ya me ka lemati leo tsamotso hona lemating leo ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth in Jesus name o tlo tshwara ke toilet o boso potlakela lo ntsha metsi shapela morena Jesu matsoho e mong le e mong a tshware metsi a lewatle le letswai e mong le e mong a tshware metsi a lewatle le letswai go motseng motho e mong le e mong tshware metsi ke ba fa chance a ba qetile batho ba batlang go hlapiswa ba njetse seleke batho ba batlang go hlapiswa ke ba hlapiswa ke tlo rapela metsi no ke tlo rapela dikhapo ba tlo hlatsa malokolo. Okay, amen. Ke kopa re shapele morena Jesu matsoho. Re shapele ntho e qetang ho etsahala. Bazalwane, ke kopa re shapele morena Jesu matsoho. Amen. Ntate ana reng o na le cancer ya bontate. A kere a re o na sa kgone ho tsamaya ntate Makgetha ka tlo hlalosa o na sa kgone ho tsamaya hantle. But ka nako e ntate Moruti November a ba fileng ditlase banwa a re utlwile hona le ntho e tswang mane menwaneng ke tla ya ho yena tlo fana ka bopaki e tswang menwaneng a re o tsamaya hantle no ha sa tsamaya ka tsela nana tsamaya ka yona e nngwe o na sa ntshe metsi hantle metsi a itswetse fela a tswa hantle normal ke kopa re shapele tlolo ya sebaka sena matsoho. Tshebeletso ya tsatsi nena ntate Moruti November o itse ke deliverance for each and every one of us. That means ho lokolwa motho e mong le e mong ha re tlo shebella di deliverance tsa batho ba bang di be di sa etsa lodima di hloho tsa rona. That means deliverance ya tsatsi ne deliverance ya everybody ya teng ka hara tent. Jwale hona le letswai le sebediswang le metsi a noka ke 200 ke kopa motho e mong le e mong a ye mane morao
hape ho na le ntho moruti November a etsang e leng ho hlapisa batho la utlwang he bazalwane and then o hlapisa batho ka mane ka 500 now lerato mane o tlo ngodisa batho ba ilo hlapiswa ke ntate moruti November mane o thola letswai le metsi a noka moruti November o tla le jwetsa hore na le etsa eng e mong le e mong o tlo lokolwa bothateng bofe kapa bofe e ka ba tlhoko ya tšhelete e ka ba ho kula e ka ba eng kapa eng o nang le bothata ba yona kapa bothata lenyalong la hao o tlo tswa o lokolohile ne bazalwane a re tlo shapela batho ba ba matso rona be re tswa re le fela jwalo e mong le e mong ka ratente o tlo lokolowa ke kopa fela le mane he morao moruti November santsa a emetse hore e mong le e mong a thole product and if osna 200 ezangu neti ba go le thola le tswaile 100 rand o ya fela mane morao le emong o rekile bazalwane ke kopa fela le mane di producting e mong le mong a tshware product ya hae ntate moruti November tlo le rapela Moipone bena ke batla go hlapisa le ready ka mabekiri a lona ntle le emeretsane di fodisa mo
1 2 3 4 5 mama jang fa se ka la hlola le etsa tjena le tshwantse le etse according to the scripture 6 emeretse 6 se ka la hlola le etsa jwang tse 6 tse ding ke a tswa agree ha lena dipompo ka matlo se be le inketse tsona bomme matso ba ba dinkile ba tlo pheha la bobedi mo ka sa bana bo metsi di jarete ka dintho jwale ka nna you know today ne ke demonstrator matla ntate ano ka wa cancer tlo kwa ntate le tsamaile ne le tsamaile ne phumile kwe ne phumile e ya eng le tsamaile ne le lwa kae ne ke le babedi wa le mo kentse cancer ya bonna wa le mo kentse cancer ya bonna ne ke batla ho molaya le molaya le molaya jwa ho molaya ne le molaya ka cancer le entse nkwa ya hae kapa di private tsa hae he mo kentse di sito le mo kentse cancer e ditapoleng kapa e kwa eng le beile kae he ka hare ho kwa e kapa ditapole iphiyong e senyeng ke ditapole di makaditse le tsa ka rota le tseng kotla ditapole mo a le fete marakeng khone mo yona ka mo gale ratang ke tsa motho a gopo kana go tse le feta marakeng khone mo ho hlola bo we kotla ditapole mo mona le tla kerekeng ena o tla at your own risk ha ona ntho re tla ipatang mo agree ba re mona re tshwane le kerekeng ya Roma le bo fora mona re sebetsana le di issues tse serious ha re tlo re no cancer na le beile private ntho mohlong mari dutse kwa mos a se phoso re tlo tsaba o bua santse ke tsebo re e dutse kae ditapoleng kapa kwaeng so that ha ke mo rapela ke tsebo dilana le ntho e ke tsebo mo re dutse kae so jwale le shebe ka ro tiki metsa dibe e ka ro thaletse be bo mkotla itapele marakeng Abishon. nsang cancer lona ka speech inseng le tsela babedi le bana ka bana basadi inseng o lokole nsang cancer lona le mekentse jwang cancer le mekentse jwang e mo robaditse ke dintho bosiu le mo robaditse le ntho bosiu ke suko mna ke ka tsoa ha ke ka utla se ke robetse ha ke hwa etsala ntho e ke latang ka oli e khubedu ke tsasa hore o ka bana na ke vor so ka ra le pane ke ba pa sinna sinna ko itsiye tsa mo a ke ba pa le le qetile o ntsha cancer lona qetile ke batla route hantle a ye toilet normal le qetile ya tsama ka batsa ma so 1 2 3 4 5 kubai Jesus name ndate o bona wa tsoga ababedi nna wa batse ke eng ya ha la sa bitse ka mabitso e mong ke dula le e mong dula le ena le ka tlotse le dula sam e mong e chomi ya a go qabanye ke na ke ntseng cancer yena
tshabisa o dula le batho. O reke pheko e bitswa e teng pheko mane re ba o fe pheko le metsi a noka o hlape ka ona tsamaya ntate o tla bona mohlolo. Why ke demonstrator matla a ntate Modimo le go bona kae kala otla come here. Kala otla mo a qala ho tla o tla kgetla bokae ke qetetse kgalao ke tswa Botshabelo o tla Botshabelo fahleo se no tseba ra sao a ke tse ha o shebile wena o bona ile sao a ke sao se jwa se hantle se glat se tje o tla Botshabelo ke tla Botshabelo so le tlo tsamaya le tsamaya ka tsamaya le tsamaya ka tsamaya 1 2 3 4 le tsamaya 1 le tsamaya a kutlwe le re buela Modimo man gata ba le ba kae gabe le ba beti wa le mentse tse ka mahlo wa le mentse tse ka mahlo ke le botsa go tete wa le mentse tse le re batla botho hae le le batla ma botho hae ne le batla motho hae le misa ka motho hae le re se batla utlwana le yena le re se batla utlwana le le se batla ba utlwana le motho hae jole ba arwan sitse ba arwan ne ke bolela le bokere go tlong ka mahu a Modimo re manyalo a survive grace o lo nka grace I was said that to le bokere go tlo nka grace and go tlo nka personalities lenyalo le sa hlola le boloka ka thapelo fela mara le tlo boloka le ka di personalities tsa rona manyalo le di relationship ona le o sana tlile ho the right pick ka manda le mona kre ba shebelang the right pick amen a ke la tswa re ke ntse ke tsile le tshola mabazana wa le nketsa tje a ke la tswa ke tsile le tshola ko wa le dumela tje e reng e ya Dr November a ke la tswa ke tsile le tshola au siem ka ke be ke mo feletsa ka manta that lady and then ha re fihla a bona ke mo isa bona a ba re ke kene ke tlo dumedisa mewa itsa ke kena ka ke shapa mewa e ka professor ke re etsa la solo ka wena mama itsa qotile ka jwetsa le yena ka re le wena ho etsa la solo itsa qotile ka ba rapela o na ntsa re ntate wa ngwana ba arwane ho etsa lang ba lo ba re yentse romelletse ngwana wa monna wa 7 years or a tle le moriana a ba tshelle ka dijong lona ba na le step father and stepson children yona ntho yo bana ba lona re tlo ba tshaba ba re tlo ba tshaba ke bua nnete ke mo rapela ke mo lokolla on romeletse voice note a re ntse ke sa di phiroto ka rapela le tswai mama la bona la ka tlong ka le rapela itse qeto le rapela le tswai le ka nka fish oil ka le rapela tsena qetile ka re sa mo futa o fudise private a futa a re bosiu o bone o ntsa sa di phiroto o bone ha papa mo bosiu a fumana skipa se le metsi ke madi le mo alo a re itse a selope mereng kha o tswa dintho shwa go tswa mahlwele ka le tswai la ka tlong ha bona batho ba sang ke product ya ka serious ke mpa limpa di tshenyetsa fela gape gore ha le tsebe gore ke mang ba re ke tlo di thusa amen miracle number 2 le tlo bona hape
le mmono jwang beya metsi wa beile a tjhesa ausi wa ka le mo kentse seqetho eya le mo arohantse le motho wa hae eya e se nako ka ba arohana re la ba ra kgona hore a re ipue ngwaneno le batla re ipue o re ipue le ntse ra re ipue o re ipue nene ka 2023 ka di 7 ta January o re ipue ke batho ba kae ba babedi mara ba ne ba tla go bolela ntho tse November ba ne ba tla utlwa ke lona ba mo entse gore a re ipue le mo romeletse itsotsi ba ne le metsa jwalo mipone wa tina man mipone wa whole November o ka mutlo o ka tineya wetsa wa holo o bua eng haholo ha bua fela na wa ntina man ha e sala re batla etsahale ga ba ga mfumana ha e sala batla re ipue ke mayalla lehle izulu lehle izulu Kikaya Abangwele Papo Abangwele Payo Punyako Itinsulumi Itinsulumi Kikaya Abangwele Papo Abangwele Payo Punyako Swao. Can no swai. Kwena uswayo. Wa itse batho ba rape. Yes, it's last year January. Uqala utla wena. Tia kuthanda nje. Tia kuthanda. Woe uche. Sesoni. Mama ngise. Hesi mama. Kutana ti hera mutana so ami mawani fela esi pambale nsandi ntotse le kentse mahlonga le molokole a le qetile le ntse pain le khotseng pelong yae ka rape ntse Msampeni yo. Ka intsha. O inya bona? Ke nka ye tšhelete bona nna. Wetsa? Ke nka tšhelete bona. Ha bona? Ka hira. O nka jwang tšhelete a bona? Ke lo hira, mma ya mphe tšhelete, ke tswe, ke sebetse. O mphile. O file bokae? Mohlanekile. O mphile 200 magotso. O be sebetsa 200 yo. Ya ke batle yena ke ne ke batla moipone ya mfumana ho tlale monyane ngwanenwana ke a mfumana November ke mfumane ana hana ntaka ba yetsa a hana ntaka ba nya yetsa khala tsa ma wena re ga motshwara re sa mfumane so wena le muntu edise o ra ska tlolatla ba yetse ma a tshitsi tabe ke bua maka ma re khone mo fumana ona mo so taba rape ke o re le mo fumane ka yona jwale ne re batla mmola mohlanko a phonyoa
ga monka a phonyowa ga mo isa dinokeng ga mo etsa la mo isa nokeng o raloetsa mo a ye mo a lo ka tabanoka ba monkile a tswa molong a tswa go rekela ngwana ntho tsa sekolo dikolo ne di tlo bula ile motsiara a le molong o mo platforming be ba monka ko ba travel nako tele because ba monkile ba misa mitebong kae ba tloga mitebong ko ka koloi ba tsamaya lena ba ya lena taveneng kae mo ba fitlileng ba batla di-condom teng then ba tloga ba ya mabitleng a saeteng tsa Thabanchu be ba fitla ba mo rapa the whole night then the following day be ba tsamaya ba lo mo dampa nokenye batho ba ntse ba fungwana ho yona eo ba fitla ba mo dampa nokenye so o la bona ke ntate molo mong a feta ka koloi. Okay. Ke tla metsa one on one. Ntsampini o le khotseng. Ntse. Right. Ka speed. Right. Le stress. Se le mkhositseng so. Mme wa hae ranta Alex. Lo mme wa hae. Le qetile le so qeta. So qeta. Ne na yona. Yona le mentse. Ga mo batsa. Le mo robatsa le ntho. Re bangata magamo. O robala le ntho o se bosing. Wa sebetsa. Ra sebetsa in le yona nthateng ka di 10 wetsa ke re tse ya di 10 today ha e tlile ho nneng go betse bosiu bo latela ngwana ka haro ba le hona le ntwe mo gamang o ka ngwana Tutana ya meo etu kileyo puyena ki hemme hendo tana ya hemme etu kileyo puyena ki hemme hendo tana the following day it ngwane se re tseba gore ha today go betse le ho sane ke ngwana e startile April ngwana a ba le difitsi bosibe ke misa doctor be re o na le epilepsy be ba mo fa treatment ya teng ba dula ba ntse ba nyolosa dose ha mo sebetse ke nyetswe o ka mona o setse hae and so is ka ba o shebeletse because bana ba lona ba dumela ro modimo wa kerekeng ena wa thusa tata yemo le petit le tsama 1 2 3 4 5 tswa nka ntho go le tsalo na tsama skala tsinya tsama le tsama a go tle le eng le tsama ka ba tsama buela modimo ara tsaba le bakae le tsama ka ba tsama le bakae phuta nthokolo tsalo inke le kula le ngwaneno ntsanto ntsan le ntole ke ntse private ya mosadi spiritual tse le skin tse mo yana sentse Assets. Nka nthokolo se yana ngwaneng wa hae nka nthokolo se ngwaneng wa hae nka di fitsi tsa lona le qetile ntsha ntsha di fitsi ngwaneng yana ke re ke yana ntate modimo tla etsa ditho le qetile le tsamaya le inya bona ke makoti wa lona o nyetswe ha lona le di-speaker tsa hae le bakae e mong ke eng molokole phuthanto tsa lona le a dinka kubai 1 2 3 amen ausi bula mahlo bona batho ba kae wa ba tseba o phela le bona tlotse ke ba bona ke ile hae
Abundant. Skis. 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 E mong ke no shepo kwa ka tlung straight wa high. Eish. Thata. Uno tshwantse 1 2 3 4 5. Nchebe. Mba. Ate wena. Motle man moshimane. Uskun man. Hayi uskun man. Boy. Asohlela ukula ukho. Okay. God bless you. Ausi. Hlokwana. Come here. Agamethi ya. So. Letswai. Le batla ho bona mohlolo. Fatlho se. Anda tumdima se fetola. Modimo ka ke rapella metsi yana. Ka lebitso la Kriste go mama mona ngwanaka. Mokwae. Aus mokwae. Mokwae. I double mam jalfa. Go mama di mametse Vasco. O bue modimo ka seqitho sena ha se etswe eng senyama o tlo thola monna. Now, ha ke kwala tate Matsotso Diketso chapter 1 re a kwala qetile. Acts chapter 1. Diketso chapter 1. Acts chapter 1. Verse number 8, Diketso chapter 1, verse number 8. Impa letla amohela matla ha moya o halalelang o se o thewetse hodima lona. Letla bua letla ba dipaki mphomo. Letla ba dipaki tsa ka Jerusalema. Jerusalema. Letla ba dipaki tsa ka Jerusalema le Judea yohle. Le Samaria le ho ya fihla dipheletsong tsa lefatshe. Verse number 9. Verse 9. Ya re hoba a bue tjena. Ya roba a bue jwalo. Anyolelwa hodimo ba ntse ba mo shebile. Mme leru la mo tlosa mahlong a bona. Ai mphomo teboho. Verse 8. But when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, and you will be a witness for me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the world. After saying this, he was taken up to heaven as they watched him, and the cloud hid him from their sight. Mona. Here, Jesu wintsha dintho. uYesu khupha ezintweni. Jwale Jesu ha sa le responsible for bophelo ba batho. Kwelithuba uYesu akanaxanduva ebantwini. Responsibility. Uxanduva. Uyifitsetsa di disciples. He has passed it to his disciples. Lukile Bible re ha qeta ho shojela nyolo. Nivile iBhayibheli ithi after all that he ascended heaven. Antsamaya. Wahamba. From that day. Ukusukela ke ngelo langa. A human being was no longer a responsibility of God. We're not was fashioned somehow. We're not was fashioned somehow. Ndote papa wa yung.
ka re nka be ke re le ba shebe before ke ba kenya kana I know tseba motho futa 3 days. House The November. o bona Ke mona papa. ejwa A di sa tshwana le pele. Ke ne ke 6 o ne sa 6 mo se sa ithatha yana go kwetela mo kwela le utlwile na sa ithatha le mo na rwetse tuku ha ka mo ha le letse guys ha le letse ha le Jesu Christ ha sa le responsible for lona. As you are like this, Jesus is no longer your responsibility. That the disciples have a responsibility. He gave the responsibility to his disciples. The first thing he said, I'm not just going to leave you alone, but the power will rest upon you. Because he knew that the disciples are the ones that's supposed to heal, not him. The disciples are the ones that they're supposed to heal people. Chapter 5. Acts chapter 5. This is our responsibility, saints. You see this thing that I'm teaching you. It's going to make you hear me, respect me, and appreciate me. Saints, if you can hear this, you are going to start seeing as you are like this. You are no longer the responsibility of Christ. The Bible says Jesus therefore was taken to heaven, but left the powers with his disciples. Chapter 5 verse 12. Acts chapter 5 verse 12. Verse 12. Verse 12. Ka matsoho a ba apostola ha etswa mehlolo le dimakatso tse ngata hara setjhaba. Many miracles and wonders were being performed among the people by the apostles. Listen. Listen. The apostles, the miracles are no longer performed by Christ. I was telling people in Lesotho, even here in Bloemfontein, I touched the matter. If you can fellowship at the church where the pastor says that I will help you to pray, you must know that that pastor is a devil. The time you can know this, and as you are like this, then somebody will say, why when we pray things are not happening? Number one, authority was not given to people, was not given to all the people. Jesus took his authority and passed it to his disciples, so that people that do not have authority should lean on the disciples. Now, it is the responsibility of the pastors. It is the responsibility of the apostles. It is the responsibility of us. When a person is sick, it's not Jesus that is going to make you well. God, Jesus has went to heaven already. With the hands of the apostles, not with the hands of Jesus, but with the hands of the apostles, miracles and wonders will be performed. Badumedi bohle ba phuthehela lethuleng la Solomon. Ba le maikutlo a le mang. Empa ha ele ho ba bang ho ne ho se le ya mong
ya betang pelo ho ikopanya le bona. Le ha Verse number setjhaba- 15. Ka pelenyana. Verse 15. Batho ba ne ba tlisa bakudi. Batho ba ne ba tlisa bakudi. Ditseleng. Ba beile dibethe le diphate e le hore ha Petrose a feta seriti sa hae bonyane sempe se sire ba bang ba bona. Batho ba ne ba tlisa batho ba kulang ho batho e seng ho morena Jesu. Ba ba tlisa ho di-disciples. People will take ill people to the disciples, not to Jesus Christ. If only you can know that. How much you need me. You see, now we have gotten to the time of appreciation. Some of you. Abanye benu. Mama mona ne ke bolela lerato. Ke lerato ke kgathetse ke nyahame kore. Ne bile ke bua ke re ka re ka fumana mamngane ya nang le tšhelete. Engata ke mbe ke lo hlatswa jala mamngane. Ke dula mamngane ka nako tse ding. Le bone le etsa jwang le lebo mone. Ke re ke nyana lona. Nna ke dula mamngane kwa. Ya nang le tšhelete ke kgathetse ma. Like you just tell into Lerato, Keram, I'm so tired. And the talk just saying, why don't you think you get some Kihata again? Thank you, Monak. Galisali now. Kausapis, Otil. Utapapang happy. Thank you, Jesus. Shabam Papa. Thank you, Jesus. Bazana Shabam Papa. Thank you, Jesus. Nana di pace di disappear jwang. Papa ngete. Ho le bana mona bile ke hantle. Mona ke hantle. Rahul. Kuba. Sabanga moyengwe. Hi. Hoja ne le tsebore ke mang. If only you knew who I am. As you are like this, you are no longer Christ's responsibility. The responsibility but you are the responsibility of a human being. And lucky, in this church in Victorious, you are not just given a mere pastor, but you are given somebody that is given authority. Batho ba ne ba tlisa bakudi ditseleng ba ba beile dibetheng le diphateng e le hore ha Petrose a feta seriti sa hae bonyane sempe se sire ba bang ba bona le bongata bo tswang metseng e ka thoko ho Jerusalema ba khobokana ba tlisa bakudi le ba tshwenywang ke meya e ditshila mme bohle ba fodiswa. They are no longer taken to Jesus Christ. Jesus is no longer there. They saw him when he ascended heaven. And Jesus, the time he given his disciples the powers, he was saying from today on, I no longer have the responsibility for you as people of God. But the disciples are the ones that are responsible for your lives. Look what Jesus did. He did not give the disciples the responsibility, meanwhile they are useless. He ensured that his power has rested upon the disciples. In other words, look, saints, ne le tshwantse be se le convinced ha bohloko re mare mona re ka re leadwa ke motho ya fuweng matla tshosa. Here you were supposed to be convinced
that you are being led by somebody that has authority. That is why. Kugogo. Basalang, some of you, why Satan sa batlele nehele ba bang ba lona? Why Satan does not allow you to give? Ke boleletse mosadi ya mokare o se ke o respect ka gore o nehele ka nkane. O nehele o na le di-challenges tsa tšhelete. I respect you. I respect batho ba nehelang. Ba na le di-problem. I respect batho ba ntshang bosome. Though they have problems and people that pay time. Kungani? Why? Kungani? Why? Kungani? Why? Kungani? When company will fight it. When company remunerates you, you motivate. It motivates you that you should go to work and serve the company. But when companies are but when the company does not remunerate you, for you to go to work, it becomes a problem. There are no people that discourage me like people that does not give. I understand why. I understand. Because they have the intuition that their healing has rested upon Christ. And the healing of people is no longer with Christ. Deliverance of people is no longer with Christ. Jesus has passed it to his disciples. In this church, it's not Jesus that is praying for people, but the healing. The healing. Jesus has given it to his disciples. He says, when I leave, the powers of the Holy Spirit will rest upon you. It's no longer Christ that is going to heal. It's no longer Christ that is going to drive out demons. It's people now. Nancy, Gelishwa. Facebook. Tsa rata gore baruti ba thola jo ba tshwantse ba ske baruti ba rapella jwang ka tšhelete. Ba rapella jwang ka tšhelete. But let me answer you. Mantini pendule. Phodiso. Healing. E bewe motho ya hlapang. Ibekwe kumntu that bathes. E bewe motho ya tshelang petrol. It has rested upon somebody that electricity. There's somebody that buys electricity. Healing is no longer with God. Though it was with Christ, Jesus will become hungry and eat fish with his disciples. Leano phela an ordinary life ina le ditlhoko. Jesus had needs. The church e sebedisa moruti wa yona a tlotsitswe ke Satan ya kereke. Maphuta o sebedisa moruti wa bona ya tlotsitsweng ke di Satan. Kama gwig ke baloi mophuta ya tlang every day Sunday kerekeng abasa nehele but I receive the blessing a rapelwa ke moloi Satan ya moloi Satan ya moloi le rona re le baruti re batla o betšhua jwala ka basadi ba batla o betšhua basadi ha mo robala o na le expectation because wa o service le rona re na le expectation moloi ga morse ya gale ya moloi ntho e tlang kerekeng every Sunday ka utlwisisa o thana tšhelete ebile ona mohlang a golang Mariana ya tshwarang tšhelete a ka shera le moruti wa hae especially because Phodiso e bewe mothong ya nang le ditlhoko yena e batla ba fila gore yana ke ka ntshala ile sent mara ba ntsa tla kerekeng. Thank you moshimane wa God bless you. O tsana ba loi bana ba dulang Facebook every day. Bana ba di Facebook ba tla ba dutse Facebook mara ba ke ba nela ba loi ba gale. Di Satan tsa ba loi ba gale ba dutse le no
ba dutse mahala ba dutse ba nshebeletse ba emetse hore ke rapele ba receive mehlolo di satane tsa kgale di satane ha moruti November re tshwara letswai ba se ba dutse ka matswai le bona ba ready ba se ba le ready to tshwara matswai le metsi because batho ba tla use ba use baruti balloi ba kgale a ona Jesu ya thusang batho ntho ya Jesu a ifa barutwa ba hae barutwa ba ifitsetsa ho rona a ona Jesu le ona jona ona Yesu ma ha ke qetile tshwantse ke tlo tshela koloi a ke tsama ka koloi ya Elia motho ya tshwarang tšhelete a ba sa nehele a ba sa kore la o sothona le mathata ke tlo etsa mohlala re le ra experience a financial problem but still I make sure that re batho ba sebetsang haka ke ba fa tšhelete I make sure that re batho ba sebetsang la nke ke ka ba fa full salary mara I make sure that ke shara bonyane le bona ke ntse ke na le challenges o gopo le qwega ke molloi le bana ba tshwantseng ba founele ba qekwe ba hoputswe le bana ba hoputswa ne re le hopole moruti wa lona wa tshwantse ke le founele le ngo ke le hoputswe ba re ka sonta watla ha ke re ke powerful vandag you know why ke ne ke demonstrate matla mntate modimo pele ne ke batla tlo le bontsha ke re ha ke ba ntse tsena be understand re ke buang hore o nhloka lo kae motho ke no tlila tshwere ke TB a sa tsebo tsamaya ke ya ne mong ke bana batho ba tlile ba kula shebang ntate modimo tsaetsa shebang ntate modimo ba lokolotse jwang and ka mo mali ma phodiso modimo e pile ho nna ke tsala petrol tsala ke etsa o Lesotho ke na lo se backside be ke ba o jwetse ke re wa exactly ke ra a le mpatale ke kena mahala radio ya Lesotho ke tla ke tla mahala ke patala radio a qetile ke tsala petrol be ke ya Lesotho ke na lo hana ba rapella Lesotho ke fitla ke ruta ha ba dutse ka di Emirates le kana le tsena tsa metsi be ke sa rapelle metsi be ke khutla batla wa nwantsha le jwalo Satan batho ke balloi bazalwane ke balloi batho bao very self people self-centered batho ba ikhopolelang ke re ke a tshwanela ho hopotsa hore ba tshwantse ba nke responsibility ka moruti especially moruti ya tlotseng jwala ka nna yo o tseba hore nka naka mohloka nka naka kula nka naka mohloka ya tshwanang le nwa wa qekwa ya tshwanang le nwa wa qekwa moruti wa qekwa wa tshwanang le nwa le ka batima ba bang ba bo fura le ba bo church because ha le kula le tla di doctor but ka bo madima ha le kula le tla mona le kula le tla mona ba mfonela le baeti ase all right re bentse le tla le baeti mehlena maro sena mohlane tlang le tšhelete all right le jwale mosere a tseba ke kwa tsoa fela wa hlapa fela botso hlapa o re makeup o ya jaifeng o ya jwale bo jaifa busuka fela you know hore ha o ya jwale o tshwantswe ke itsinyana when you go to the prophet of God especially at Tlotsitsweng it is not right or a kgwedi fedile bentse ke wa re ya ka hore ke tlo patala batho jwang it is not right
gore bentse ke ware ya ka gore ke tlo patala batho jwang. It is not right gore ha ke ba le tšhelete o tshwanetse ke founele batho ba founele ba hopotse. It is not right. Ka kereke le tsebang gore e na le di-responsibility. Tshwanetse ke tlo tshela dipetrolo, tshwanetse ke patale dikoloi tsa mona di tshelwa petrolo ka Tuesday gore kwa dijo batho ba senang dijo. It is not right. Le sotle motho yeo le tsebang gore le hloka tlole hodimo ga gae. Hoja ne ke le lona nna ne le tlo mboloka. Ne le tlo mboloka mosadi wa Shuneme ha qeta o bona tlole hodima Elisha a re yena ke batle le thoka yena ke tlo meya ka tlung ya ka ke mo hlokomele. A re tlo meya ka tlung ya ka ke mo hlokomele. I respect but ba nehela Alexa ba sa rerelwa. I respect them. Bao ke bona phone ya ka e click fela. I respect them. But ke sa ba rerela ke sa batla tšhelete. I respect them. Ha ona batho ba ntena le ba di Facebook, ha ona batho ba useless jalo ka batho ba di Facebook. Very useless. Very, very useless. Ba dutseng ba nshebeletseng Facebook. Very useless. The reason why ba nshebela is because ba thola the message, ba thola the revelation, ha ba qetile ba thola phodiso Facebook yona yen. Ba ba qetile ba ke ba nehela. They will never do that. Why? Because batho bana na tlolo e dutse kgomo. Basadi ba khale bana ba utswetsa ba re na ke kgomo nna. Ha ke hlatswe ka pula. Ana ne di ID ke tsamaile ka lona flat. Sadi ba khale bana ba tla utswetsa re na ke kgomo nna. Hlatswe ka pula. Hlapa ka sepa le ka eng. Ha tsho jalo wa bolela ro mo betse. Le nna tlole na ya biwa di maghomo. A ke kgomo. A ke kgomo. Next ke bua pela ntate Mdimandana. A ke kgomo. If le ka la tseba o re tlolo Jesu o itlositse ho yena. O ibile batho. Ne le tla hlokomela batho ba tlotsitsweng. Batho ba tlotsitsweng ba hlokomelwa because wa tseba re kana mo hloka neng kapa neng. Ne le sa tsebo re le tlo hloka le tswa doctor ngwana ka makamotho. Le tswa doctor ya le thusa. Le tswa mono doctor le jwetsa re le na le TB ka ofela ka nte ya se TB e batla tlolo. Ke tlolo hona jole qetang le lokole. Le tswa di doctor. Ntate o tswa doctor ngakre. Baba re o na le cancer. A go qetile ba o kenya pipe. Bona ha ya o thusa pipe le ntwe batho tlo thusa ke tlolo. Wa bona tlolo ya hlokomelo. Tlolo ya hlokomelo bana baka. I so wish or from today every time when o gola go pula go rona le moruti wa ka yeo ke nka mo hloka e kana batsatsi ne na go kuli because o ga sonto mara tsatsi le leng nka bo yetsa for the sake ya tsatsi le leng hlokomela tlolo for the sake ya letsatsi le leng ngwana wa ntho ngwana Meema le mo hopola last week bana ngwana Meema o tle mona sa tsebo tsa ma shape ke stroke o thuswe ke o tswa doctor mar doctor ya mo thusa o thuswe ke tlolo ena ha sa tsama kereke ngwana ne honna o tla mohlanga batlang ha ke tsebene but mohla o kae e re le ba modimo because o tlile hona jwalo ha sa tsama kereke a tsamai but now let me show you something. Stroke se moshapile aya doctor ya muthusa. She had to come to the anointing. I thought to say it all. She had to come to the anointing. Edile. Mohlale ke la tseba hore ke mang. E ka mfounela. O njwetsa ntate modimo, tate moruti, ke na le 1000 rand ke khalla o share le wena la ka ba ke 500. Ke na le 20,000 ke go kopa o share le wena la ka ba ke na le mabaka mara ke kopa 4-5,000 la ke ka nka 15,000 ka letsa mabaka ka but ye ke reke yetsang ba bazalwane imagine if ngatine be ke khathala ne ke jwetsa le bukire ka re ka rekisa ntho ngwe le ngwe ha qetile ke tlwele o rera ke tle mohlango le mohlango mo botse ke bazalwane ha o hantle gore motho tshwara ke stroke ke stress ba ro leader batho ba ba thusang
ao hantle it is not right gore ke tshware ke stress and le tshwara ditšhelete ba bang ba lona it is not like le tshware ditšhelete. It is not right gore moruti wa gago a tshwarwe ke stress mare o tshwara tšhelete a ke re mphe tšhelete ya go ka fela a ke re mphe salary ya go but se ke re bala ba Galate chapter 6 verse 6 ba Galate chapter 6 verse 6 kore lona wa tsa tshwantse le etseng le batla mpha tšhelete ha le reka di-blessing ke batla ntate moruti ha ke ka re ke batla ba tlo rekang di-blessing but you are ke bo selfish. You give because you want to get something, but you don't give because you are maintaining this thing. This thing is powerful. Hare funny because re maintain a tlolo. Ho tshwantse ke le rekisetse something re le mphe tšhelete. Ho tshwantse ke le rekisetse le tlo nke di-blessings tsa lona then ke mohlano le tlo mphang tšhelete. O mpha tšhelete because you want to gain something. But what about protecting the anointing? Just to say that I'm just protecting the anointing. Bala, Galate chapter 6 verse 6. Verse 6. Ya rutwang lentswe la modimo. Ya rutwang lentswe la ntate modimo. E ka kgona a arolelane maruo a hae wohle. E ka kgona a arolelane maruo a hae. Bible re dumela hore le re sherele. E se mo mphe tšhelete ya go fela batho o share. Ka English. Verse 6. Those who are being taught the Christian message should share all the good things they have with their teachers. God bless you. Ase hantle re ke be le stress ne tshwantse ha le batle next kan. Le tshwantse ba le batle next. Le tshwantse le batle next. Le bona ba re ba Facebook ba dutse mo. Ba tshwantse ba batle next kan. Especially ba dutse Facebook nya ke bile ke hlompha bana ba Lekker Vrydag le bona ba ntse banka di-teachings tsa ka mahala tsa Lekker Vrydag. Ba dutse mo ba tla fana ba dutse mo ba lo etsa ditaile ka mo tse ba rutileng tsona ka nako ya ka le ka Facebook ya ka. Satan ba improve mo di headboard di lo so di hlotsa teng ka baka la dithuto tsa ka. Bo malwaisano tshwantse ba thole tšhelete. These people ba qata o letsa tshwantse ba thole tšhelete. Every Sunday these people tshwantse ba thole tšhelete. It is not right to regret se ke na le stress sa tšhelete. Mara ke na le kereke kana it is not right. Ka tlole kana e le hlokang. You can imagine ka be le tlo ya kae. Because le tswa teng ba ruting ba lona. Ha le tlatla mo ne sentse le tswa teng. Le tswa teng bo wesel. Ga le le matota. Le nwa dipilisi le matota na mo. Le tswa teng bo Roma. Le tswa teng. Nna le motho ya kula mona o kudiswa gore ha so tlo nna tlo njwetsa bothata ba ike. Le ya kula mona o kudiswa gore fela ha so tlo o tla njwetsa. Ana motho ka tlang nna ba sa fumane thuso. A ikolonto. Etile nna ke batla le tsebe ntho ne ke responsibility ya lona o hlokomela tlolo. Ha and I get sabu go Facebook ke khathale re batlo ring batlo comment eng kan and ba khathale but le nam tired to hore every time hore o tlo neela honna you need to buy something honna ke batla I'm blessed. You want to give because you want a blessing. Come on, someone when I want to tlo because uri ke batla hlokomela tlolo. It is because when you selfish you want to gain every time before but just to come here kill root just to root intse bohlokwa ntho because strength sa lona se tsa re shabane le hlole di challenges matla a teng wa ga mona la taba le nna le sa re amen o utlwa ise tswa ka thata amen
Na tabalilo. A re me ka maoto. God bless you. Ne ichazile moba bona ke a shubeke ke founela motho fela ke re mona nkenyetsa tšhelete ya petrol a nkenyetsa tšhelete ya petrol kore mophuthe o fela kore founele mophuthe gore nkenyetse tšhelete ya petrol kore o founele mophuthe a go utlwe ke ntho e monate jwang modimo a mo blesse motho le botsalebo ke na le o tshwara ke stress gore sometimes ke se ka robala le mobotse ke na le o tshwara ke stress. It is not right bazana. It is not right gore motho yo le mo hlokang a ba tshwantsa tshwara ke stress. It is not right. And I just tshwana lo batla tšhelete ka di-scripture mo every time. No. Le lona batlang ba le kula mo solang ka ntse le soka le kula le ntse le satle nehelang ho etsa mohlang o so hlatha o hla o hula noka. Nehela. If unto satle nehela so that ha o hula noka o kena mo bonyane ke bona hore okay wa nehela la ntsa sa kgone ho tla etile ha mene ha la le ke la nkwatela ke na tabalelo next e be like na excuse for that la le ke la nkwatela ke na tabalelo la le ke la kwata ke na tabalelo next. You know, I'm not going to compromise. I don't have next. I don't so I don't abuse that kind. Next, kay bata cheleten. Kay bata. Mon haure rimrana Jesu. Ali rap hasi na libe matso. Bible re ka matso aba apostola isinga mrana Jesu. Kay bata. Le re tanga ke tsimi sebetsi ya lona le nka bona le ka mpona ke eme gate. Le re thank ke botse go gola neng ka di 15 bona ke eme gate mo ha o le teacher o mpone ke ditse staff room mo amen batho bohle ba filang gore ba na le dijesu tlokwa but before that tshwara mmelo hao ha ke batle le tlo neela tsatsi lena ke kopa le tlo mpha tšhelete qetile le ba Facebook ba ntse ba le teng ene ba jwetse ke ra ke kgathalela ba ka ba mbloka ba jwetse Facebook la le ke lang bloka la ska la hlala le mfollowa ke le kgathalle ka ka teng tse again next solo blokeng ba bangata ba teng bomboro no ba teng ba bangata ba ntse ba trenda blokeng ke kgathalle bile nna ke na le sabole ke di rekile qetile ka speed swipe man ba bang ba swipe. I'm not lying guys, not lying. Thusa batho God bless you ka speed. Thank you that is matter. God bless you that. God bless you, bro. God bless you. But how about those people?
Even those on Facebook, ensure that you plant a seed that will make the account numbers to be visible to your cell phones or your screens. Le mopholosi wa bophelo ba ka. Ke dumela ka pelo ya ka. Ke bua ka molomo wa ka hore o shwele, hore nna ke pholoswe, ene ke a pholoswa tsatsing la kasheko lena. Ntshwarele dibe tsa ka, o hlakole makgopo a, hobane ke ngwana wa hao, ya pholositsweng, ya hlatswitsweng ka madi a Morena Jesu. Re ke a leboha ntate. Hona jwale sejeso se ka ho nna se tshwanela ho tswa nna ke lokolohe ka lebitso la Jesu wa Nazareth. Ke a leboha ntate. Tshwara jack ya metsi. Batho bohle ba filang hore ke o na le sejeso tlo ba lo rambaja. Xa uva engathi unedliso, ensure that you have a cup with you. Ka speed. Ntate Makgata ska la tshwara dijeke ka ntle. A ke re le tshwara ka moya le ntate le etsa jwang mara. A ke le tlo tshela batho ba tlo nwa. O tshwara moheleng. Ba tshele. Ska la nwa. Ba le tshele le khutlele ditulong le lo hlatsa ditulong. Ba thusa ngwana. Le khutlele ditulong ha o qeta o tshella fela khutlele setulong. O ska ba nwa, khutlela setulong. Khutlela setulong ka speed. Khutlela setulong. Modimo ka ke rapela metsi ana. Skela pushana. I hope cup ya ina le letswai. Ha qeta o tshela go tlele setulong sa. Metsi ana a tlo lokolla batho ba tshelletseng khutlele setulong sa hao. Emera di ba empty a shara le tlo di tshela ba tla o tlela e khalla me a. Thusang metsi a ntse a le teng. Jesu a nka di emere tse tsheletseng a re ba di tlatse metsi. Ba thusehle bo brother ke kopa le emere tse ding se di le empty potlakang.
le tlo tlatsa le le leta ba bang le lo sebetsa mali Wente tepe bane le bona la gale le tsamaya dimpho tsa badimo gore le di expect gore la go ga emere mona bona go ga motho a tlwaetseng ga se confine straight if batlo mpha something ka ra letso laka if batlo nela ka ra letso laka kopa o tle ka pele tlo ho nna if batlo nela letso laka kinyambro na ka ra metsi a solanka o le sekolo kry a tlo no akwe if you want to give kara letso laka tlo maybe tate modimo bless her whole bless her whole if you want to give me something kara letso laka tate modimo bless her whole morato Kwaki modimo bless her whole modimo bless kgatsedi yaka next time ke re ke tshebeletso tse tsena le dietse le bana ba lona bana ngwanana wa mosadi ane le mon e thute ngore ha ke na le tshebeletso tse tsena o nkela le bana ba o le bikere le mametso wa tsona thank you ngwanaka God bless you thank you Tineo modimo hlonolo fatsa thank you morato wa ka modimo bless all bana ba ke ba ratang I love you my baby I love you next time le no nkela le bana ba lona ke a le kopa ba zalwana Tsara metsi e re morena Jesu nako tse ding re a ja re be re sa hopole and dijeso tsena di tshwere maphelo a rona re bophelo ba ka kwala mahlo re bophelo ba ka o kenye monwana bo tshwereng ke Jesu tsatsing lena bua lokoloha ausi ke tse o kenye monwana ka moo and make sure that o kenye monwana ke monwana ao a tlo noa ke wena metsi ao ba bang le lo tsholla malwana tlo ba losi ba bang le tlo ya diphiroto modimo wa ka ya phelang ke a o kopa re a jeswa re a nweswa re a tlangwa modimo wa ka re tlangwa ka dintho tse ka re ho rona le nna ke kenya metsi ana le letswai lena di late dijeso tsana Tell it!
Mosebetsi. Manyalo. Everything ya rula. Lokoloa. Metsi. Ya popelo. Ya sifume. Ya Roma. Letswai. Ya Tuma. Straight. Voici Jésus sensibilité. Metsi. Faites la main, dis à Christ. Jesus. Mutuma ka ke rapela metsi ana. Baba o ka chinchile taste. Facebook o ke ba rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Bana le probleme ya tswekere, high blood cancer, TB, HIV. Now le bontate wa nkutlwa etsa mohlo e re ke nwa madi a morena Jesu ke nwa madi a morena Jesu wa nwe kankane Facebook wa nwe kankane if una le family someone matter if una le family kulang mo khalle metsi a family so family ska ba wana ha fitla mano yena ba ke ngwana hao la ka ba ke mang ya kulang oh tlo hlatsa lona tse fasite bitsan thotsa tse fasite o kentse monwa kenya monwa di bitse dintho tsana tse fasite di bitse le yona mo bitse ha ka ba ona le motho ya kula mo bitse e re tlo nwa metsi wena mo bitse e re moruti November to fodisa wena va couper médecine. Bita motene yo monela metsi mo bitse re tlo eme pela ka mo o tlo nwa metsi a couper metsi a anda khamela tsara le bikire ka ntle tsara le tswai Mobitse re ke nwella a ke tsebe ke mang e re tlo no bitsa ntho tse fasitseng a ka ba di fasitse ka baka la sejesu re sejesu o lo tlo kolla ntho tsa ka lebitso la Jesu e re metsi fetoa madi a Kriste noa ska ba thiba lehlatsa ska ba thima la ka ba le leta
beha lebekere la ka thoko modimo wa ka ke rapala ka lebitso la Jesu tsamaisa letsoho ho fihlela sefubeng mona ho tloha mpengwe ya sefubeng ba na le problem ya diphiroto o tshware popelo ya hao tshware popelo tshware hohle tsamaisa letsoho e re tlo tswa ntwena kobea ka letsoho le lengwe le beng peng ya hao nka menwana e meraro beo di maleleme la hao beo di maleleme modimo wa ka ya phelang batho bana ba hlatsa sejeso 1 2 3 hlatsa camera bona batho ba hlatsa camera hlatsa hanitswe hlatsa Ka speed so yana le ntho dutse sefubeng so ka speed modimo ka I lata ntho ya Satan banisitsweng gore ba rate jwana modimo ka ke rapella metsi ana ka lebitso la Jesu ba jisitsweng jwaneng ba kentswe sejeso sa jwala hona jwale se a tswa ka lebitso la Jesu sejeso sa jwala yaka ha ilukuluhe ka lebitso la Jesu mpe emere kwetsweng guys ashara nthuseng thanking that bula ntate bula thanking that riyo ngweli engwe yaka bana le dipiroto bana le bothata ba dipiroto le dibitse ntho ngwe le ngwe o tsebang hore ha o tsamaya ntle bana le cancer bo ntate le dibitse ka speed Facebook tshwara metsi ya hao ka speed mo le nteng Facebook tshwara metsi ya hao kenya monwana e re tswa ntho tsoe e re tlo tswa ka lebitso la Jesu thanking ka metsi ya mangata
re bophelo ba ka bophelo ba bo tlangweng ka sejesu bo tlangweng ka sejesu ha bolokolohe ha bolokolohe ka lebitso la Jesu ka lebitso la Jesu kenya monwana mo re metsi e late nthwena e ka ho nna nwa metsi ana modimo ka ke rapela ka lebitso la Jesu. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you moyo ala, 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 thank you moyo anwe kankani anwe kankani anwe kankani anwe kankani anwe kankani anwe kankani Jesus. Thank you Holy Spirit. Sabonga moyo ngcwele. Kobe re sejesu tswa le mo ipatileng teng nka menone meraro e be hodima le lemo modimo wa ka ke rapela ba hlatse 1 2 3 hlatsa le leta come out sejesu out Facebook out vomita 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 hlatsa modimo wa ka ke rapela batho ka letso la o le bempeng modimo wa ka ba tlo ya toilet ba tlo ya diphiroto gona jwale modimo wa ka ke rapela gore ba sebetse malamara ga ba fitlha gae modimo wa ka ba seke ba qaka batho ka ra di-taxi ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta sefuba se sa foleng cancer TB high blood tswekere every sick kubai ka lebitso la Jesu e re morena Jesu ditswile ka lebitso la Jesu wa Nazareth re ke a leboha moyo halalela ka lebitso la Jesu ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth metsi ana le watle le sebedise metsi a le watle beke kena anoka ba sena ngwana le batho le batswala a nthusitse ke tshwere ke flu ka ba tshela hodima hloho ya ka kaofela ka ba tshela a fella hodima hloho ya ka mara wena ka wa sebedise 3 days not more than that wa mixe ka rametsi and then o tshele le letswai le ka rametsi a o hlapang ka ona make sure that le sebedisa metsi ana haholo make sure that wa sebedisa haholo make sure that wa sebedisa haholo di tshware modimo wa ka ya phelang metsi a noka mamele o hlatsitse nambanye ana le lepera wa mo hlatswa molokolla ke rapela metsi ana kwa rapela ka lebitso la Jesu letswai o fetotse motho wa Jeriko o neng o babelwa ke metsi itse ha mo Elisha tshela letswai lena ya ba metsi a fetoa ke rapela letswai lena ke rapela le metsi ana ka lebitso la Jesu modimo wa ka le ba lo wang ka mane a yetse mohlolo maphelong a bona ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth in Jesus name ke a leboha ntate. God bless you. Amen. Ke kopa re shapeleng Dr. November matsoho. Amen. Jole batho ba tlo salang ke batho ba tlo tlhapisiwang ke ntate